ná khá được sau chụp nít miên trở nái nắng mua ái này cái mua na tao đặt mua ở trong đây tao còn mọi kho mọi tao mình nẹp xe cái phay luôn đấy nè và nẹp xe cái phay luôn này tao đứng nè phay luôn đáy nữa nè ok rồi này không sao không chung không khăn nhau em đã không vô ở đây các mìnhទីមួយហេតុអីបានជាអាសែនវាចិញ្ចឹមកូវីដណាព្រោះយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយហេតុអីមកខ្ញុំថាអាសែនចិញ្ចឹមកូវីដកាលពីដើមឆ្នាំ2012យើងដឹងដដែលកាលដើមឆ្នាំ2012ដើមឆ្នាំ2020អូអា22ហ្នឹងវាច្រឡំតែ12ច្រឡំតែ22ដល់អញ្ចឹងទៅអា2020សោះកាលដើមឆ្នាំ2020มันពេលដែលកូវីដគេផ្ទុះហើយអាសែនវាមិន clear ថាអត់ហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះវា slash ទុកម្ដង slash យកអាកូវីដនេះឆ្នាំ2020ដែលពិភពលោកគេការពារពេញពិភពលោកផ្អើលពេញពិភពលោកអាសែនអត់មានទេថ្ងៃ31កុម្ភៈណាអ្នកណាពាក់ម៉ាត់អញចេញខ្លាមិនខ្លាចតែខ្លាចអាចខ្លាអាហ្នឹងយើងដឹងទាំងអស់គ្នាហើយវា clear ទុកបានន័យថាវាយកអាកូវីដនឹងចិញ្ចឹមទុកសិនដល់ពេលដែលចុះខែចូលឆ្នាំវាត្រូវការលុយហើយសំខាន់ដោយអាខែមេសាឆ្នាំទៅគឺវាត្រូវការលុយមែនទេត្រូវការលុយហើយក៏ដើម្បីទប់ស្កាត់កុំឲ្យបងប្អូនទាំងអស់គ្នាមានពេលទំនេរដើម្បីជួបជុំឬក៏ធ្វើកម្មវិធីបាតកម្មឬក៏ធ្វើអីគេហៅថាគំនិតដែលវាចង់ធ្វើរដ្ឋប្រហារតែវាខ្លាចការធ្វើរដ្ឋប្រហារនោះប្រែខ្លាយទៅជាលក្ខណៈមួយខាតដោយសារវាអត់ច្បាស់លាស់នៅយុទ្ធសាស្ត្រដែលវាអត់ដឹងអំពីដង្ហើមនៃការរៀបចំរបស់ក្រុមលោកសុកខេងអាហ្នឹងមួយហើយមួយទៀតដល់ពេលក្រោយមកនេះដូច5អញ្ចឹងចិញ្ចឹមកូវីដរហូតមកដល់ឆ្នាំ2021ដល់ពេលឆ្នាំ2021ថ្ងៃ20កុម្ភៈយើងឃើញទាំងអស់ហើយណានេះសហគមន៍20កុម្ភៈនេះដែលមកដល់ឥឡូវនេះអញ្ចឹងសហគមន៍20កុម្ភៈហ្នឹងគឺអាមេរោគដែលវាយកចិញ្ចឹមហ្នឹងយកមកដើម្បីប្រមូលលុយធ្វើការប្រមូលលុយផងដើម្បីយកប្រជាប្រិយភាពឲ្យកូនរបស់វាផងប្រជាប្រិយភាពឲ្យអាម៉ាណែតហើយនឹងប្រពន្ធអាម៉ាណែតដើម្បីគិតថានឹងអាចឲ្យប្រជាពលរដ្ឋជឿថាអាម៉ាណែតហើយនឹងប្រពន្ធរបស់វាអាចនឹងឆក់យកបេះដូងរបស់ប្រជាពលរដ្ឋបានដោយឲ្យគិតថាប្រជាពលរដ្ឋនឹងយល់ថាឪនឹងកូនវាអត់ដូចគ្នាទេអាឪគឺដេរេឆានអាកូនប្រហែលជាវីរៈបរោះជិះសេសឬក៏ជាតួឯកដ៏សុចរិតអាហ្នឹងដែលវាធ្វើកន្លងមកអញ្ចឹងបងប្អូនជឿនៅជឿថាវានេះណាទៅសួរបងប្អូនអីបើអត់មើលឃើញខមមិនមកខ្ញុំឆាប់ងុយមើលញ៉ាំទឹកត្រីស្វាយនឹងប្រៃទៅទេចឹងសេកទឹកហើយសួរថាហេតុអីបានវាចិញ្ចឹមកូវីដនេះទៀតគឺដើម្បីបំបាក់មុខអន្តរជាតិវាយកកូវីដនេះដើម្បីយកមកទប់ស្កាត់កុំឲ្យអន្តរជាតិគេចុះមកអន្តរាគមន៍នៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាបើសិនជាអន្តរជាតិចុះមកអន្តរាគមន៍នៅក្នុងដំណាក់កាលនេះពាក់ព័ន្ធមួយអត់មានការងារឲ្យកម្មករធ្វើណាទី1អត់មានការងារអត់មានការងារឲ្យបងប្អូនកម្មការនីរោងចក្រ80,000អ្នកជាងធ្វើអាហ្នឹងចំណុចមួយកាលណាអត់មានអញ្ចឹងបងប្អូនកម្មករអាចផ្ទុះកាលណាផ្ទុះអន្តរជាតិគេចូលមកអន្តរាគមន៍ដូច្នេះហើយទើបបានវាធ្វើវិធីសាស្ត្រទប់ស្កាត់យកអាកូវីដហ្នឹងគឺយកដើម្បីទប់ស្កាត់អន្តរជាតិគឺមើលងាយអន្តរជាតិកាលពេលដែលវាអត់ទាន់ទទួលវាឆ្លើយថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានកូវីដកាលដើមឆ្នាំ2020អាហ្នឹងគឺវារួមដៃគ្នាដើម្បីចំអកលក់លុយឲ្យពិភពលោកហើយព្រោះពិភពលោកគេទទួលស្គាល់ច្បាស់ណាស់ថាកូវីដមកដល់ហើយបាញ់ពិភពលោកប៉ុន្តែអាចិនអាសែនវារួមដៃគ្នាថាប្រទេសកម្ពុជាអត់មានកូវីដទេប៉ុន្តែអាមេរោគកូវីដនឹងចូលមកប្រទេសកម្ពុជាតាំងពីដើមឆ្នាំ2020របាយការណ៍នៃការស្លាប់របស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរទូទាំងប្រទេសដែលខ្ញុំប្រាប់អញ្ចឹងអារបាយការណ៍ដែលគេយកនៅក្នុងមន្ទីរពេទ្យផងណាដែលស្លាប់ជាង400នាក់តាំងពីមានកូវីដមកអាហ្នឹងរបាយការណ៍យកត្រឹមតែតាំងក្នុងមន្ទីរពេទ្យទូទាំងប្រទេសទេចុះ
cái prap tiết thằng này năng thầm rồi bài ca nông pe đấy pan tai bà rồi bài ca đây slap nơi cây xem năng kia vô phong đôi bông bông khla quạt từ na từ nấy và cách trôi lại cho slap năng quạt cái thà rồi bài ca năng kia vô chụp lời ca phong kia sắp chết vô tại ta mình ti pet group mình ti pet thông để ngó từ giang bật đi rồi bài ca năng này ha bẹp quan là không hay là ca chảnh chấm Mero Covid 20 tiết lấy nè bia còn pông tại cái hai ta stung chả ròn sáng còn pông stung chả ròn thà ta phía trâu tay bằng to tiết ư co bia bằng thoi dần lấy nè bia còn pông tại cất á cái hai ta giờ cái còn pông tại bên tràn mưa chả ròn sẵn á chỉ thà tao cua tao bắt to tại tiết tao bắt tiết chấm nánh rư co bằng thoi tha là ca sẵn đầm bay oi đỏ clear hai oi chấm nánh lấy nè mấy nói sáng cần cho ngọt chuyện kết phó hai ngày là sao mấy ngày em xong ngay trong chụp điệp này tao ngọt này hay ấy trong prap hay ấy mày nè trong prap thả sáng đừng thưa oi thu ra nơi không cầm rất chẩn lo cần đa phân tay viên đừng dốc màu vinh Covid đi là hốt toa tay đo khai bằng bay bán vì thưa oi thu ra 100% rồi nắng chẳng chẩn lo này khi ông cắt tha sáng cái đừng đi phai là ca nâng ngay phai là ca chẩn lo oi thu ra ở mua tao khơi thu ra hỏi kịp chi em khơi kịp cả hết kịp cả tha kê nâng sòng rách ha chạ vạ sáng đi oi ruột trắm khai bằng bay mày đấy oi bông bồn nơi không sọc mai tưởng không ban tổ tua vạ sang tiếng oi tu tiếng bằng tết trắm khai bằng bay đấy cho mình cho ngay anh này giấy từ thì phân tay bậc cá đạ máu trong pê là anh vậy hồi ấy ban đạ bậc cả màu tàm còi thứ ta mình cọp rồi bỏ mình ngoặt ọt cầm rộp tiền à coi nhé bao mười cho bà hết thôi mùi tiền mười giờ phở sẵn lịch ọt lưỡi trong nay nó không cả ta tiệm ọt đại dương thử tiêm tuột tầng ngọt khné không niềm dương chia và chia vào nó không phải cầm chín á dương tiêm tuột mưa tầng ngọt khné bóng ổn chơi hay phim cất than này tầng ngọt khné chơi cất trái này chơi dù bay cái trái chơi bột đỏ còn chạy cho được xa xanh được trái này đằng trái khné nè nhà khác còn lực là ngay cái tha máy ní đôi máy Apple chẳng mẹ đấy máy ní đôi máy Apple chẳng máy nè sao anh chỉnh châm câu video mà sầm lấp nè tầng ngõ cái ní đôi Apple chẳng lấy ní na một năng tế hay là ca rồi bỏ sai á đang bay còng chặt nợ mùi tiết hai tay ban chỉnh châm Covid đang là mùi tiết cứ đang bay tục cắt cầm oi miền nhẹ rơ bỏng ra cầm oi miền nhẹ từ tiêm tia rương ở dưới thoa rương rong cruột đây thli rương ở dưới thoa đây chọc cục rương sen đây cái hai tha chỉ rương ở dưới thoa được không sừng cung tặng nom rồi bạc sai tặng ngõ nắng á nắng đây video cả nắng ngót đầm bay tục cắt cầm oi miền cho là nắng oi mưa cầm oi mưa khơi rụp hiệp ở dưới thoa sai ở đâu cả này hai lấy đi tu tiang bật tê sang cái đạp hai là ca thôi đó cái đạp hai là ca bài nào cái đạp hai là ca chlop tam mua là than được trong pram chân đôi prap hai bóng ổn đâu không phúng khom chồng muôi nè tầng ngọc kia nữa rồi ngay bị đau chlop hai vía sòng cây mưa thả ta nè na phong nè na phong tha ọt bài đó nơi tam phum nơi tam khai cái đôi nơi chôn là bọt cái đôi nơi ti krong cái đôi nè na đẹp phong tha ọt bài bà chia bị xây bà nè nơi tam khai bà phong tha ọt miên chồng nó ọt hộ ấy ban tê lợi năng ọt bài để sao bắt Covid cơ bia chồng ưu thì họ nơi phum nào chẳng biết chồng ơi không phum khôm năng chồng tới tia nè tầng ngọc kia nó đầm bay thưa là bay thả chạp nè tầng ngọc kia do mà thưa chả ta lấy sạ trao tha nè tầng ngọc kia nó cư chia nè cái Covid lấy đi thưa hai thưa tăng pin mà sao mình sầm róc thưa tăng pin mà sao mình hay là ca là bảo viên nè đó do nè tầng ngọc kia nó hai ơi khơi thả mạch đầm bay cùng ơi mưa khơi cùng hô là bảo vía nè thả ơi mưa tao tháo cư chỉ Covid bật cót nè tầng ngọc kia bảo kẹt ban ơi pua phum khom pua chlo phum khom nâng chuyện nè chồng ơi từ đây hai dọc lan nè bạc lan sầm môi để đập nè Covid nó
យកពីភ្នំពេញទៅឲ្យថាដោយសារតែផ្ទះក្នុងអត់មានកូវីដហើយអញ្ចឹងឡានដឹកប្រជាពលរដ្ឋដែលកើតកូវីដហ្នឹងចុះតាំងពីភ្នំពេញទៅយកពីភ្នំពេញទៅតែម្ដងដើម្បីកុំឲ្យថានឹងជាផែនការចាប់ដាក់គុកសម័យមុនអ្នកណាហ៊ាននិយាយប៉ះពាល់ដល់អាសែនអ្នកណាហ៊ានខមមិនប៉ះពាល់ដល់អាសែនណាគឺចាប់ដាក់គុកមែនទេចាប់ដាក់គុកឥឡូវនេះអត់ទេអ្នកណាហ៊ានធ្វើឲ្យប៉ះពាល់ដល់របបអាសែនគឺវាចាប់យកមកធ្វើជាចតាលេខស័កបើអាចទៀតវានឹងយកមកចាក់មេរោគកូវីដសម្រាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាដោយឲ្យចោទថាគឺអ្នកទាំងអស់គ្នាស្លាប់ដោយសារកូវីដនេះផែនការចុងក្រោយដែលអាសែនរៀបតាំងពី2ថ្ងៃហើយណាតាំងពីម្សិលមិញតាំងពីម្សិលមួយថ្ងៃហើយថ្ងៃហ្នឹងម្សិលមិញចុះតាមខែនោះឃើញមមាញឹកហើយឥឡូវហ្នឹងអញ្ចឹងបងប្អូនទាំងអស់គ្នាគិតខ្លួនឯងទៅឥឡូវនេះណាខ្ញុំឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាគិតទេតែគេយកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកគឺគេយកទៅឃុំធ្វើចតាលេខស័កនៅក្នុងហ្នឹងដោយអ្នកទាំងអស់គ្នាគេយកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅសួរចម្លើយអញ្ចឹងណាគេយកអ្នកទាំងអស់គ្នាទៅឃុំគ្រាន់តែគេសួរថាអ្នកឯងណាឥឡូវរឿងអីហែងផុសអាដែលរឿងអីហែងផុសអត់បាយមែនទេគេខំអួតក្តែងគេខំអួតថាណែឥឡូវនេះរដ្ឋាភិបាលគេអរគុណបានសម្ដេចជួយនៅក្នុងកលៈទេសៈប្រទេសកំពុងតែមានអាសន្នបានសម្ដេចជួយណាសម្ដេចជួយដល់ប្រជាពលរដ្ឋណាហើយនៅក្នុងកលៈទេសៈមានអាសន្ននេះទៀតអត់មានអន្តរជាតិណាជួយកម្ពុជាទេមានតែមហាមិត្តចិនទេដែលមានទឹកចិត្តជួយដល់ប្រទេសកម្ពុជាមែនទេមីវ៉ាន់ឌិនមើលវីដេអូអញរាល់ថ្ងៃឥឡូវមីអោវ៉ាន់ឌិនមីកាយួនណាមើលវីដេអូខ្ញុំរាល់ថ្ងៃបងប្អូនឆ្លើយតបខ្ញុំរាល់ថ្ងៃឥឡូវណាឆ្លើយតបញាប់ដែរឥឡូវអម៉េចសំដីពួកថ្ងៃសាបអស់ហើយសាររបស់ខ្មោចពួកថ្ងៃឥឡូវសារខ្មោចសម្លេងខ្មោចរបស់ពួកថ្ងៃឥឡូវអត់ប្រសិទ្ធភាពហ៎មីអោវ៉ាន់ឌិនហ៎អាសែនមកយាយអ្នកមុខអ្នកការនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនរាល់ថ្ងៃសល់តែ3ឥឡូវមកប្រទេសកម្ពុជានៅសល់តែ3ក្បាលទេអាសែនមីកាយួនវ៉ាន់ឌិនហើយនឹងអាទាបាញ់រាល់ថ្ងៃនឹង3មុខនឹងអ្នកមុខអ្នកការគេហើយហ្នឹងណាហើយសំឡេងខ្មោចចេញមកហើយសូសំឡេងខ្មោចល្វើយសំឡេងខ្មោចល្វើយណានេះគឺជាចេតនាគំរាមណាអញ្ចឹងអ្នកទាំងអស់គ្នាគួរគិតណាកាលណាវាយកអ្នកទាំងអស់គ្នាមកវានឹងចាក់មេរោគកូវីដចូលខ្លួនរបស់អ្នកទាំងអស់វាយកមេរោគបាច់ទៅចាក់ទេអាមេរោគហ្នឹងគ្រាន់តែប៉ះក៏ឆ្លងដែរវានឹងយកអាមេរោគហ្នឹងទៅដាក់លើខ្លួនអ្នកទាំងអស់គ្នាឲ្យឆ្លើយថាអ្នកទាំងអស់គ្នាមានមេរោគកូវីដកត្តានេះហាគឺជាកត្តាដែលសម្លាប់មនុស្សដោយព្រៃផ្សៃបំផុតហើយនៅក្នុងករណីនេះដែរក៏ខ្ញុំសូមជូនដំណឹងនេះទៅដល់បងដែលជាអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាដែរត្រូវតែអន្តរាគមន៍រឿងនេះណាត្រូវតែអន្តរាគមន៍រឿងនេះឲ្យបានព្រោះនេះអត់អាចប្រហែលបានទេព្រោះចេតនាអាសែនគឺវាអត់មានកលាទេដល់កាលណាអត់កលាវាយកល្បិចហ្នឹងឯងអញ្ចឹងខ្ញុំជឿថាអន្តរជាតិគេអត់ប្រឡែងដៃទេបើខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណេះបានន័យថារបាយការណ៍ដូចខ្ញុំជម្រាបអ្នកទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងខ្ញុំដឹងប៉ុណ្ណេះរបាយការណ៍របស់អន្តរជាតិខ្ញុំដឹង 50% របាយការណ៍អន្តរជាតិគេ 100% ជម្រាបឲ្យច្បាស់ណាខ្ញុំដឹងត្រឹមតែ 50% តែរបាយការណ៍អន្តរជាតិគេធ្វើគឺ 100% អញ្ចឹងអាសែនដូចគ្នាដែរនៅក្នុងករណីនេះល្បិចថោកទាបរបស់ហែងដែលដើម្បីចេតនាសម្លាប់អ្នកណាប្រឆាំងហើយបើសិនជាអ្នកដែលផុសនឹងគឺជាអ្នកប្រឆាំងទៀតគឺកាន់តែលឿនបំផុតណាបើសិនជាអ្នកផុសថាអត់បាយហ្នឹងគឺជាក្រុមគ្រួសារនៅពាក់ព័ន្ធជាមួយអ្នកប្រឆាំងទៀតគឺអាសែនត្រូវតែចង្អុលឲ្យធ្វើផែនការនឹងដោយខ្លាំងក៏ក្រឹកក៏ក្រែងពេញទូទាំងប្រទេសអញ្ចឹងនេះជាសារដែលផ្ញើទៅលោកសខេងផងសារនេះផ្ញើទៅអង្គការឃ្លាំមើលសិទ្ធិមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាផងសង្ឃឹមថាអ្នកទាំងអស់គ្នាត្រូវតែអន្តរាគមន៍រឿងនេះឲ្យដាច់ខាតព្រោះអីនេះគឺជារឿងអាយុជីវិតណានេះចុះសម័យនេះអាសែនវាអត់អាចយកកាភ្លើងយករថក្រោះអីមកបាញ់សម្លាប់ដូចមិញអងលៀងសម្លាប់ដូចអាអងឡាំងសម្លាប់ប្រជាពលរដ្ឋនៅភូមិបានទេកាលណាអាសែនហ៊ានប្រើអាវុធអាសែនជាប់តែស្វ័យប្រវត្តិ
đôi này hai ảo bút đây là hai rồi bỏ sáng cứ sáng trên trong Covid đi cứ sầm lấp khmai nắng à đôi trong pram chẳng bong ôn từ xa ông lăng tất đại viên hiên bánh có đúng cái đang nằm bay ao bị phục lục khơi tay này sáng nè sầm lấp bong ôn cứ xa khmai ắt miên bị phục lục na kỳ chạp ở rong khơi đi miên tài nè đang cái tổ tuôn bẩn tục cang nè nửa khung ca đau say nửa khung Asia chia sẻ cứ 100 nửa khung bát cam chia thế đại cái ai thưa cang nè ban yang cái đai của cục cái ban đỏ clear sòng bay tay mùi vị nị tì chẳng anh ấy trong quan tay chồng riệp chun ở bong bong rùa xa mai tiếng ọc nia nè bà sân chỉ nè tiếng ọc nia mình prom sầm át từng lê thế riêng sầm át từng lê cứ chưa riêng này nghe trường kê bằng phát nở không ca thưa ba tập cam a hương xa nè nắng á sầm át từng lê ớt long Covid đi chồng riệp ấy cho mà nè bong bong sầm át từng lê bong bong ớt long Covid đôi đại dương tại thưa ba tập cam ấy ca na dương tại thưa ba tập cam vì dọc lên thay dương này từ chật kia nè trong chlong mê rô chlong Covid đây của thân ai hai việc khôi tiết bà sân chỉ dương thua ba tập cam bảo vía bằng crab dương ọt bán á vía đừng bánh tật đại dương ấy vì ọt dọc ấy thua tiếp phần tay bị bánh tật tay thử trăm không tật cho ba chia về đạ Covid cho hai bà đạ Covid cho bê việc bánh máu việc bạc luôn nè tặng ngọc như việc nâng chlong mê rô Covid tặng ngọc như mình chăm ấyการนาเบียบังคับปาตกรรมเกตเตรียมหลังตักนะผู้สมัยนี้อาโยกับเพลิงตึกบ้านบ้านเลยปั้นใต้เอาไว้ได้เนี่ยตึกว่าคืนเธอบ้านในขนมดอกจมเฮียนจงคราวนี่คือสำอาดตุนเล่บ้านเนี่ยตึกว่าคืนสำอาดตุนเล่ภายในกาใส่สำลักเนี่ยตึกว่าคืนในขนมตักจงคราวนี่เวียนนั่งรถเลยเขาอยากใส่หนังล้วนสมกาจอจ้าอย่างเลื่อนหมอกพอดนะอันนี้ได้ขนมเตยจูนหนุ่มนั่งเนี่ยตึกว่าที่ผูกภายในกาเวียบองออนตรอมได้เนี่ยอดไอซีให้พอขอดบ้านนี่เลยนะเนี่ยต้องเอาคืนนี้อดไอซีไปแต่เนี่ยlàให้ล้างขบคืนนี้ให้ขอหนับพอไปสมุกทางอดไอซีผัวbị đăng cho bạn nào miền cho bạn na chay thà nèพออดไอซียังเขาฉบับเต้บิอันมินตรานาใจปนใต้วิอ่ำมามุกเบียจังเอาเกแต่ซาท่าเบียดักนวมหรอไปเจี๊ยบปวดรัดหรือครามการุนเนอร์หรือบอกเบียนั่งเมียนสเปียนั่งกลเมียนการุนเนอร์ซีจบตรำตรหรอปนใต้ยังเมื่อเคยนึกออกคืนนี้นะขนมเนียมจะเมดังนวมสลัดทอดจะเมดังนวมสมใบแต่ปะปันแต่ใส่สะอาดใส่ละเมียนพองยอมเห็นทาอัดเมียนขนมเนียมจะเมดังนวมมันเมดาเจ้าเกแต่ไปแต่เปลี่ยนจังทีคราวการดังนวมแต่ทั่วอัดไปเจี๊ยบปรดละให้ลามอัดมกอัดกราวสลับมกสลับกราวนี่เดือดซาแต่เพียบแต่เมียนคู่ขมาจะเมดังนวมหรือบอกเบี้ยhai bà kia chỉ biết đặng nom mi lan ăn coi chạy thôi đau thò sầm đay thà nó cùng bàn cùng sầm đạch thế cho bà sân chị ăn cái nâng cứ chỉ biết đặng nom cho bà đẹp xén cái căn cái đặng nom bà tê cái thua đôi bia thế cái thua đôi bia thế na hai ăn còn chẳng mà này thà bia đặng nom uất sai sập nằm chiếng vì ăn toàn đặng thà ta bia chỉ nè đặng nom trâu miên ca tổ tuôn khâu trâu trong puaประเชียปรวัดได้เชียกนใจเราบอกครวนกับรัตนาคลาวิอัดดังวิอัดเจ้เมื่อมีเนี่ยใครโจจะได้เคยเนี่ยตั้งครองไปเลยดาวครองตั้งใจอ่ำน้อยสัตแต่ทอดเอาเมื่อเนี่ยสำแดงออกก้นดำใบไอ้ให้สัวเตี้ยบ้าเหมือนนุ่ได้เจี๋ยเมดักนวมเปิดประกอบเอาดอกบอกtừ con trai xìนะkhi chăm bạch thọt dùng mục đấy trong xuôi này tao ngọc này mới xong tay thử kịch ha nè con trai ọt lại hay lọ đến đây xa này na đây xa anh sao mà tập hiếm mau bị anh nó bia mình cấm ná ban chỉ con trai với chiều bọt anh nó cro là ham nè xong ta con trai nó chê bị trao anh nó bị trâu hơi con trai từ ngọc này nó bật đánh anh tranh bị đầm náy bị trâm trâu hơi pro xong bayแต่trâmแต่เอาไปchiều bọt miền bay si thầm lẹ cả nạ sắm manh thoa mà đá thôi mình ban phong hai uất từ cái anh thật luôn này nó cứ bục cái sai sắp trên năm chiêng ọt miên cầm ná hai mình tay và nó tới chai ẩm nói nó bằng co ca cái hai thằng bằng co phiếp mình smile khi nia bẹp nè pe đây tới chai ẩm nói không bạ buộc luôn anh co mà bài năng co lang mà bài nó ta thấy mà vua đó là chân hai thọt ở khơi tiết giọt đọc bay một quân thằng nè nè na tha ở bàn si khơi cái chai là hô đấy chaiแต่ขณีวิอะขณีมันเป็นขณีวิออดใจอ่อยดอกออดใจอ่อยnó bằng coi bằng co ca
បែងចែកឋានៈគ្នាទៀតណាហើយសួរថាវាធ្វើអញ្ចឹងវាធ្វើដើម្បីឲ្យមើលឃើញថាវាល្អប៉ុន្តែគឺវាកម្មតែបង្ហាញភាពថាវាធ្វើជាម្ដាយឪពុកគេវាស្រឡាញ់កូនវាអត់ស្រឡាញ់អ្នកក្រទេវាស្រឡាញ់តែកូនវាក្រុមវាដែលឲ្យអើតាមវាកាន់តែជិះជាន់កាន់តែមើលងាយប្រជាពលរដ្ឋដែលក្រីក្រដែលគ្នាអត់អីស៊ីទៀតកាន់តែបង្ហាញច្បាស់ថាអូវាអត់គ្រប់ត្រូវអញវាក្រប៉ុណ្្នឹងហើយវានៅតែមិនគ្រប់ត្រូវអញគេទុកឲ្យវាងាប់អត់ចោលហើយថតឲ្យតែគ្នាយើងស៊ីឲ្យមានកម្លាំងដើម្បីជួយធ្វើការងារហើយដឹកនាំប្រទេស40ឆ្នាំប្រើស្ទាយដដែលប្រើយុទ្ធសាស្ត្រដដែលហើយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅចងចាំថាវាជាមនុស្សល្អទៀតហើយខំឲ្យក្រុមវាទៅសម្ដែងហើយចុះអ្ហ្មិចហើយមីកាក់ក្បាតក្រហមអាដែងណាប្រទេសកម្ពុជាជាប្រទេសដែលចុះកិច្ចព្រមព្រៀងទីក្រុងប៉ារីស$23មានអង្គការកាកបាទក្រហមអង្គការកាកបាទក្រហមមិនមែនជាអង្គការកាកបាទគ្រួសារទេអង្គការកាកបាទក្រហមគឺជាអង្គការកាកបាទដែលទូទាំងពិភពលោកតម្រូវការដោះស្រាយសម្រាប់ផ្ដល់ជូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងប្រទេសនីមួយដែលក្រីក្រដែលលំបាកតែកាកបាទក្រហមរបស់ឯងលុយទាំងធំលុយមិនថានៅផ្សារនៅកន្លែងវត្តអារាមក៏ដាក់ឡើងដើម្បីយកលុយកាកបាទក្រហមណាយកទៅហែកចែកដាក់ផ្ទះរៀងខ្លួនអស់អាលីងសម្រាប់អ្នករងគ្រោះអត់មានបានអីស៊ីពាក់តាអាវកាកបាទពណ៌ក្រហមថតសម្ដែងអួតចោហើយកាកបាទក្រហមយកតែពួកមីជំទាវដើម្បីបង្អួតសម្ញែងណាតើកាកបាទក្រហមតម្រូវឲ្យក្រុមមីជំទាវដើម្បីបង្កើតនៃគេហៅថាស្តង់ដារមែនឲ្យគេយល់ថាណែតែកាកបាទក្រហមគឺស្តង់ដារមីជំទាវជាន់ខ្ពស់ហើយមីជំទាវហិនហោចបានវាត្រូវណាព្រោះពួកមីជំទាវហិនហោចហ្នឹងមុនវាចុះទៅណាមួយបើវាខាតវាអត់ចុះទេព្រោះវានិយាយហើយថាពេលវេលាជាមាសប្រាក់ហើយសួរវាទៅរកលុយមាសប្រាក់ណែណាចាំបាច់ទៅយកណែណាបើកន្លែងហ្នឹងសិតកន្លែងលុយដែលវាកើបយកទៅហើយប្រជាពលរដ្ឋប៉ុណ្្នឹងហើយអួតថាខ្លួនឯងនឹងត្រូវទៀតជាត្រូវហើយណាជាត្រូវហើយនេះសំខាន់ដែលរឿងសំខាន់ណាដោយ5អញ្ចឹងគឺល្បិចចាប់មនុស្សដាក់ឡានណាហើយចោទថាកូវីដណាអារឿងហ្នឹងណាគឺស្មើនឹងដូចបងប្អូនដែលជាអ្នកគណៈបកប្រឆាំងដែលគេត្រូវចាប់យកទៅដាក់គុកអញ្ចឹងណាបងប្អូនទាំងអស់គ្នាណាតែការមុនណាចាប់យកទៅដាក់គុកក៏អត់ដល់ដំណាក់កាលដែលត្រូវស្លាប់ដែរណានេះដំណាក់កាលនេះណាគេចាប់អ្នកទាំងអស់គ្នាថាកូវីដណាសង្ឃឹមរស់តិចបំផុតហើយព្រោះកាលណាដែលវាអត់សុបាយចិត្តវាបញ្ចូលកូវីដឲ្យឃើញងាប់ពិតប្រាកដដើម្បីអីឲ្យយល់ថាណែវាចោះទៅយកហ្នឹងគឺជាអ្នកកូវីដពិតប្រាកដដើម្បីកុំឲ្យថាអូវាគម្រាមកំហែងមិនមែនគម្រាមកំហែងទេដើម្បីកុំឲ្យយល់ថាឯងប្រកែកថាអញគម្រាមកំហែងអញយកកូវីដដាក់ទៅចូលក្នុងខ្លួនហ្នឹងហើយយកអាកូវីដបំលែងហ្នឹងទៀតមិនមែនយកអាកូវីដធម្មតាណាដាក់ពឹបទៅឲ្យស៊ីសួតផ្លែឲ្យងាប់ភ្លាមហ្នឹងផែនការដែលគេធ្វើអានេះហាអញ្ចឹងបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរទាំងអស់គ្នាត្រូវគិតគូរទៅខ្ញុំអត់មានជំរុញឲ្យអ្នកទាំងអស់គ្នាក្រោកធ្វើបាតកម្មឬអីទេប៉ុន្តែសំខាន់អ្នកទាំងអស់គ្នាដេកចាំស្លាប់ណាហើយយុទ្ធសាស្ត្រខ្ញុំឲ្យមានហើយណាអ្វីដែលខ្ញុំឲ្យដំណឹងទៅដល់អ្នកទាំងអស់គ្នាអ្នកណាដែលទ្រាំមិនបានមកគង់តែស្លាប់ត្រូវក្រោកទៅស្រុកខ្មែរមានកូវីដណាមានកូវីដតិចហើយក៏ច្រើនណាមានកូវីដតិចហើយក៏ច្រើនបិទប្រទេសដោយសារកូវីដយូរឬក៏ឆាប់ណាជាដាច់ឬក៏មិនទាន់ជាដាច់มันថិតនៅលើអ្នកណាថិតនៅលើតាអាសែនម្នាក់គត់ណាអាសែនថាជាដាច់ហើយអាសែនថានៅហើយអាសែនថាខ្លាំងហើយអាសែនថាធំថយហើយអាសែនថាអស់ហើយអាហ្នឹងប្រទេសកម្ពុជាណាមកយកมันក៏ដាច់បាត់ចឹងអូ no សំធីនេះបើសិនជាបងប្អូនទាំងអស់គ្នា
គិតខ្លួនឯងទាំងអស់គ្នាទៅព្រោះយុទ្ធសាស្ត្រដែលខ្ញុំផ្ដល់ឲ្យមានច្រើនហើយមួយទៀតបន្តទៀតណាសួរថាហេតុអីបានជាត្រូវបញ្ចេញក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមកដោះស្រាយបញ្ហាកូវីដក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមានតួនាទីមកដោះស្រាយកូវីដបងប្អូនឆ្ងល់ហ៎មានឆ្ងល់ហ៎ណាប្រទេសណាខ្លះដែលយកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមកដោះស្រាយកូវីដហើយយកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមកដោះស្រាយកូវីដមិនមែនយកមកដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋទេយកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមកធ្វើអាជីវកម្មលក់ស្បៀងអាហារឲ្យប្រជាពលរដ្ឋហើយឲ្យយល់ថាណែដំណោះស្រាយល្អណាសម្ដេចដោះស្រាយឲ្យល្អណាសម្ដេចទប់ស្កាត់កូវីដបានល្អណាដើរឆែពិភពលោកទាំងមូលមើលប្រទេសណាយកក្រសួងពាណិជ្ជកម្មមកដោះស្រាយកូវីដមកទប់ស្កាត់ការពារកូវីដមើលជួយប្រាប់ខ្ញុំផងខ្ញុំវាមិនដែលដឹងណាចុះក្រសួងសង្គមមកកាច់ទៅណាក្រសួងសង្គមមកកាច់ទៅណាណាហើយក្រសួងសុខាភិបាលក្រែងអួតថាសុខាភិបាលស្រុកខ្មែរពូកែណាហ៎លេខ1នៅអាស៊ីមិនហើយលេខ1នៅអាស៊ីលេខ3នៅលើពិភពលោកហើយចុះម៉េចស្រុកខ្មែរអត់មានពេទ្យធ្វើការហ៎ហាក្រែងថាប្រទេសកម្ពុជាក្រសួងសុខាភិបាលនៃប្រទេសកម្ពុជាពូកែជាងគេនៅអាស៊ីតែលេខ1នៅអាស៊ីឯងបានន័យថាវាពូកែជាងគេឯងមែនទេបងប្អូនណាពូកែជាងគេនៅអាស៊ីហើយចុះអាពេទ្យអាដុកទ័រមួយចំនួនធំនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាណែទិញសញ្ញាបត្រនៅសាលាពេទ្យក្រហមច្រើនណាស់ណាឥឡូវទៅណាអស់ហើយមិនក៏មិនចាញ់ពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងណាធ្វើកិច្ចការងារមិនក៏យកតែអ្នកស្ម័គ្រចិត្តយុវជនដែលអត់មានជំនាញពេទ្យផងយកទៅធ្វើការងារចុះចំណាយពេទ្យពិតប្រកបណាខេត្តស្រុកខ្មែរពូកែក្រសួងសុខាភិបាលពូកែហើយមិនទៅយកយុវជនស្ម័គ្រចិត្តយកទៅហ៊ានយកកំភ្លើងស្រុកខ្មែរទប់ស្កាត់កូវីដមកហើយបងប្អូនផ្ញើវីដេអូឲ្យមើលកាន់កំភ្លើងធ្វើដូចងាប់ហើយលយមែនអាសែនអើយលយមែនណាលយមែនតែណាអូបងប្អូនអាវីតណាបងប្អូនចាំមើលណាអាកូវីដហើយតែហ៊ានតែចាញ់មុខមកណាគេបាញ់ហើយអាយ៉េះក្បាលហើយអាកូវីដអើយហើយចាំមើលអាវីតអើយអាវីតហើយចាំមើលណាសម្ដេចអត់បានទេណាស្រុកគេកូវីដបាញ់តាកលទេណាបាញ់អាកលពាក់តាម៉ាស់ការពារស្រុកខ្មែរអាអូនបាញ់គាត់កំភ្លើងឲ្យស្ពាយសឹកកំភ្លើងពិតណាមិនមែនកំភ្លើងបាញ់ទឹកកំភ្លើងខ្លែងមិនមែនកំភ្លើងសម្លាប់ជាតិពុលទេហាគ្រាប់ពិតណាដើរដាក់មីក្រូស្រែកនេះអ្វីថៃនៅតាណាវើយហែងតែហ៊ាននៅតាណាហែងហ៊ានចេញមកអញបាញ់ហែងហើយអើយលយមែនធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតណាអញគ្រប់ត្រសែនធ្វើឲ្យបានច្រើនជាងនឹងទៀតដាក់ឲ្យលយជាងនឹងទៀតហើយចុះអាបកាច់ណាឲ្យយោបល់ហើយអញអាបកាច់មួយណាឲ្យយោបល់ហើយអាទាបាញ់មែនអូអាគេបាញ់យុទ្ធសាស្ត្រឯងចុះអាហ្នឹងមិនក្រាបកូវីដទេណាទប់ស្កាត់កូវីដទេណាងាប់អញអូយលយម៉ែលយកប់លូហ្មងណាអាហ្នឹងក្មេងៗគេចូលចិត្តនិយាយថាពាក្យកប់លូណាតែលូវាមិនដែរក៏អូវិញបងប្អូនណាលយកប់លូហ្មងណាគ្រប់ត្រអាសែនណាថែមទៀតអាសែនបើយករកក្រុះមកទៀតល្អណែបើអញដូចហែងបើជ្រុលឲ្យកងទ័ពកម្លាំងប៉ូលីសអីដើរយកកំភ្លើងអូយអាមេប្រេហើយស្រែកដាក់មីក្រូឲ្យមានអាមេក្បាលម៉ាស៊ីនមួយដើរស្រែកអាវីណាហើយបងប្អូនជាពលរដ្ឋប្រយ័ត្នអាវីណាតែមានអាវីចេញមកគេបាញ់ណាហើយអាអ្នកដើរកាន់អាមេកំភ្លើងទុកធៀមមកហើយធៀមមកហើយចង់ម៉ែចឹងមកលេខ2ណាស៊ីចំការពារសិតតែគ្រាប់កំភ្លើងពិតប៉ុណ្ណឹងហើយធ្លាក់ទៅដល់លេខ2អាការមុនអត់បាញ់ចឹងហងលេខ1ណាស៊ីចុះឥឡូវមិនក៏ធ្លាក់ដល់លេខ2ឆ្កែផងណាអង្គការ3វិជ្ជការ23វិជ្ជការឯនោះណាសហគមន៍23វិជ្ជការ3វិជ្ជការនោះដូចអត់អញ្ចឹងទេនៅលេខ1ណាស៊ីស្រាប់សាននេះណាអាឆ្កែហិតមីនផងអាឆ្កែហិតមីនផងព្រោះក្រសួងសុខាភិបាលនឹងអាសែនអត់អាចមើលកូវីដឃើញទេទោះអាឆ្កែបានរកឃើញទោះអាឆ្កែ5នាក់អាសែននេះស្រុក
à sai nè là miền covid à sai tụt bừng à sai đăng covid nó không thể cam chip tu đại sa sky ra nè à ấp cầm na nó bị hiện tam sky phù bị đăng kia vi à sky để hết covid hay là sai nó bị kia vi bị đăng khăn kia vi ó ấp bị đăng khăn kia vi tới bây giờ bạn à sai bị đăng tao ó bị cam chip miền covid khăn ngay bông bông thử ta bắt có hôm lương bạch ấy có hôm lương xoay nhóm mình đăng tà có hôm lương xoay đăng tà có hôm nó đang chân dọc đây dọc rai à có hôm á nhóm á tập ra tập covid có hôm lương xoay bây giờ đấy vậy sụt máy bố bay phải mấy đi cột say đi từng óc mỏng nữa chẳng phao ai mờ nè men ta phát tu tiếng bật tê nè tam đây rồi bay ca đây doctor thông môi chùm luôn này có pram máu đó pram máu tha con tại nè tinh sinh nhạc bắt pet nên sẽ lá pet cả hôm nè mình tách nhẹ thế bảo nhom oi rồi bay ca pin lên tới khai cái sầm lấp đôi chị doctor đấy doctor chặt này muốn cho chẳng còn là phép tru thì cho bố ấy bị sầm lấp cái ở chả này ở đây là chan đi còn là đã cá xong say sầm lấp cái cho phim năng nè khi do câu bị tới sầm lấp cái phim à sai là hay đi à đây là chan rồi bay cá nè đại cái pram mò là nông cá đại con tài nhẹ đại dục sai riêng u tiểu ho thời riêng vào mỗi năm à khla riêng ban pi năm à khla ở ban riêng tết khoản là ban từ luộc năm pet từ nơi nông clinic cho mỗi kê để thằng ban từ căn mà chôn căn xả ra ngay chân tới đọc bên min lưới tên xì nhá bạt năng dốc từ ba clinic nè xả lá pet cả hôm pram mau trà nên nè mày nè hai xong bay tại riêng nơi nông xả lá pet cả hôm nó là sầm lấp cru bằng riêng nơi nông xả lá pet cả hôm ca bằng man năm muốn nè có chỉ riêng ăn cầm băng được nông nâng đây ở riêng trà na sai nè anh cho mà trái doctor lúc cru pen mà cả nó không sao không ai ăn miên là nam bằng riêng nè mình tay phần nó do phía xa tha rồi chia bọt khai là ngung và chia bọt khai là ngung hai nè cro nó sạch tay mau picture nhom chủng riêng môi để cho na bao bao nọ cái này mi lại cả ná này bị đau máu admin nè đại riêng chủng này đang cái tê muốn đừng cho cả na bạn là vô bay cả đôi thơ ca nghe cứ ca tranh bị ca mà đâu mà na thế cứ đòi xa tay chặt tròn thơ hỏi cứ riêng thế bạn miên chấm này ban ai đăng ban và phần nâng máu hai nâng bọc bị sao trôi rung to chấm này bong bóng và chia bọt khai ở ngày ní hãy xem ta quát trong ta căn cho nè trong ta ly xi măng trong từng coi đê chung ngô hướng chạm mà ngay cọp vào lùm chắc ấy bùa hãy còn đăng cho bạn này xong bay tại ô thì hộp to nè bong bóng mơn được không tam không sẵn cắt nhẹ na khá khoán tại ban tại chui căn sẩm mi tại thưa à na may là không sẵn la sẵn cắt nó ấy nó có sự bái chất vào phân á khiêm xuôi nên tao khi mới con ấp trẻ so cả đời con trẻ tạch tôi con đã bên sẩm mặt tại phim châu khổ khăn bàn tay khoán tại cái oi quạt này từ sẩm a thôi chứ này na may nó không sẵn cắt nó có sự bái chất đây quạt vô tha quạt min kê thì dú hoặc quạt min một min mọt á hai riêng mà nơi thằng ó nó ngạ nẹt cro này nè ta chặt con trong riêng bảo dương ban đó có tầng tích nhá riêng chắp chạy nè thằng ó kia nó phải chia bọt khai nó chặt quạt hoàng ấy xem con trong lồng bạ cho ai kê mừng nghe vậy xem con trong thơ càng nghe càng tập hơi con trong nó không ở phía tại đây xa ca đằng nom đó bạn đây thì chăn đó đại thua ai quạt à xem tập hiệp tăng pi xem ai à bớt admin sẽ la ai riêng sầm lấp nè chơi đăng sầm lấp cru sầm lấp nè đại miên chấm đây đăng cướp sập bạch à mà đó sầm ai hànhมันการสลาโปร่งเปลี่ยนให้เจ้าหายอวดอ่ะแน่เมียนสลาเรียนนะเมียนมันตีเพชรเมียนเพลย์นอยตีนาเมียนตีนาเมียนไปเจอปลอดตีนูเมียนสลาเรียนเมียนมันตีแปดเมียนเพลย์นอยให้เจ้าเป็ดหายเมียนขบกระไรเนี่ยเราเป็ดจังเธอกลางอยู่ตรงสกัดโควิดเสียประจันกระทรวงปอดกระทรวงบริการให้นั่งข้างภายในกระทรวงการปีเจียจะจังแต่เธอกลางอยู่ตรงสกัดโควิด
anh bây giờ đây bật tiếc đấy á tầm lừa anh mui nó nồng lô anh trong màn anh lên mui nữa xí men xả môn lên pin nữa xí men nhói men á hay uất tiết nè uất priệp thiệp tay am ở đây tiết ôi lỗi mẹ sai lên lồi như nè ôi lồi mà ha cha mà ha lột ló anh ta sao hãy nhá nè ca đây hãy này dây nè không ca pro mát am ở đây pro mát lon này sai này đừng cho bạn nè hãy lúc mà phim bạch to cho mùi hãy phân tay hãy đừng cho bạn ta kê phơ ấy muối cứ pi tiếng xa xâm lên như nó bao hãy tiếng rồi bay ca có nặt hết ngày khai để hãy lực lại lực không ca đây pro mát cái đập bay lướt một ngoặt đặt chân đi hãy đăng cho ba chữ nẹo đỏ tay từ tiết mày đấy đăng cho ba chữ nẹo đỏ tay tiết đạo nữa hay mấy đó ý phật tập bị sinh nè lại lòng cầu biết đã trong này tiếng vào đây tiếng pro pun sẩm đạch mai miệt đamមនុស្សធម៌មីសធម៌miệt đamមនុស្សធម៌bay đamមនុស្សធម៌បងអួតខ្សែខោហាត់បងអួតនាឡិកាបងអួតរបស់ brand ដំណាក់កាលប្រជាពលរដ្ឋក្រីក្រខ្លួនឯងបងអួត brand បងប្អូនមានដឹងទេផ្សព្វផ្សាយឲ្យគ្រួសារខ្មែរជួយគ្រប់គ្រងផលិតផលខ្មែរកាបូបកផ្លោកខ្មែរណាបងប្អូនជួយគ្រប់គ្រងកាបូបកផ្លោករបស់ស្នាដៃខ្មែរប៉ុន្តែកុំភ្លេចមើលមកតួខ្លួនវាពីលើដល់ក្រោមស្អីគេណាហើយឲ្យកូនចៅវាចុះទៅធ្វើរបាយការណ៍ទៅចែកអំណោយទៅថតបានគុណវាភ្លេចខ្លួនណាអារូបភាពដែលវាទៅថតអ្នកក្រផ្ទះសាយាឲ្យសម័យនឹងហើយនេះមិនសមណាខ្មែរមានផ្ទះសាយាអញ្ចឹងទេណាតាមដែលអំនួតរបស់អាសែង40ឆ្នាំជាងនេះណាសំតែអ្នកក្របំផុតយ៉ាងអន់ណាស់ក៏ផ្ទះថ្មមកជន់ដែរណាយ៉ាងអន់ណាស់ក៏មានផ្ទះមកជន់សម្រាប់នៅដែរក្របំផុតណាបើត្រឹមមកអួតដូចអាសែងនេះណាព្រោះប្រទេសកម្ពុជាមានទ្រព្យគ្រប់សពបែបយ៉ាងប៉ុន្តែស្រាប់តែឲ្យកូនចៅវាទៅថតដល់ចុះឲ្យគេដឹងគុណហ៎ឲ្យគេយល់ថានេះអំណោយរបស់អាម៉ាណែតមីបច្ចាន់មនីណាអាម៉ាណែតហើយនៅប្រពន្ធវាឥឡូវនេះគេយកខយកទឹកស៊ីអ៊ីវទៅជួយគ្រួសារក្រីក្រថតអារូបថតខ្ញុំផងហ្នឹងមិនមែនខ្ញុំចុះខ្លួនឯងទេហ្នឹងគឺក្រុមរបស់អាសែងវាចុះខ្លួនឯងហើយយកមកផុសហើយភ្លេចខ្លួនមែនសម្ដេចមិនព្រោះសម្ដេចអីភ្លេចខ្លួនណាចំចុះខ្មែរសម័យ2021ហើយនៅមានអាតបោធ្លុះមេឃទៀតណាចំមិននៅមានអាផ្ទះដែលស្មើមិនស្មើនឹងត្រង់មន់ទៀតណាប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចំម៉ៃណាអូយអាមុខអាមាត់សម្ដេចអស់ហើយហេតុអីបានទៅថតអាផ្ទះឲ្យយាយអាយ៉ាលហេងលហាមអញ្ចឹងណែខំដឹកនាំខ្លាំងជាងគេនៅលើលោកជាង40ឆ្នាំនៅលើលោកនេះអត់មានអាណាដូចទេអត់ដូចមែនជាង40ឆ្នាំផងត្រឹមតែផ្ទះឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្លួនឯងនៅមិនមានផងណាមានលក្ខណៈប្រជាពលរដ្ឋនឹងវាអត់បោះឆ្នោតដែរអញណែមើលយួនអញឲ្យទៅនៅសិទ្ធិបរិយអូខីដេបរិយ Highlander បរិយបរិយអីបរិយអាលីហួរបរិយថ្លៃរបស់គេណាមែនទេមិនមែនបោះថោគេមានលក្ខណៈនេះបរិយសុភមង្គលដូចជាបរិយសុភមង្គលនៅខាងជួយច្បាសិទ្ធិរបស់ថ្លៃមកពីខ្មែរអស់ហ្នឹងវាអត់គ្រប់ត្រឲ្យអញវាបោះឆ្នោតដល់អញធ្វើអីវាបោះឆ្នោតដល់អញឲ្យវេទនាអញ្ចឹងទៅឲ្យក្រអញ្ចឹងទៅឲ្យឲ្យកតែមួយបាវហ្នឹងដឹងគុណអញប៉ុណ្ណាណីមែនទេឲ្យតាំងកមួយបាវហ្នឹងស៊ីតាក់ស៊ីមួយជីវិតហើយថតរូបដែលពេលតែចោះចែកអំណោយនៅក្នុងដំណាក់កាលកូវីដមួយខែចែកប្រហែលដងមួយខែចែកអង្គ2ចាន
ទឹកត្រីមកដបមីមកកញ្ចប់មែនទេមកខែឲ្យស៊ីប៉ុណ្ណឹងមែនទេងាប់ណែអាសែននៅនេះហាវ៉ាថ្ងៃនេះហាស្កាលកូវីដហើយទីផ្សារទូទៅគេបើកឡើងវិញអស់ហើយព្រោះមនុស្សនៅក្នុងប្រទេសនេះគេបានទប់ស្កាត់តាំងពីដើមឆ្នាំ2020អញ្ចឹងគេបរៀនប្រជាពលរដ្ឋគេដោយច្បាស់លាស់ហើយមានបានបរៀនប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងទេមិនត្រឹមតែមិនបង្រៀនទេប្រជាពលរដ្ឋដែលគាត់បារម្ភពីសុវត្ថិភាពគាត់អ្នកសារព័ត៌មានគ្នាខំបារម្ភពីសុវត្ថិភាពព្រោះវាដឹងច្បាស់ណាស់ថាមានកូវីដដល់ហើយលេចបណ្ដេញគ្នាចេញទៀតដល់គ្នាពាក់ម៉ាស់ទេអ្នកណាមិនដឹងគេដឹងទាំងអស់គ្នាហ្នឹងហើយមនុស្សអាសែននេះណាបងប្អូនដែលដឹងមនុស្សយើងណាអ្នកផ្សេងណាមនុស្សធម្មតាបើតាមមនុស្សធម្មតាក៏ហក់អ្នកដតីក៏ហក់អ្នកដតីបានតែมันអាចក៏ហក់ខ្លួនឯងបានទេមនុស្សអាសែននេះណាក៏ហក់អ្នកដតីបានហើយក៏ហក់ខ្លួនឯងជឿខ្លួនឯងទៀតជឿទៀតហ្នឹងមនុស្សវាណាអញ្ចឹងហើយបានវាអត់ស្គាល់ការពិតទេអត់ដែលស្គាល់ការពិតសំបីតែប៉ិនតាសៃសក់ដូច្នេះខួរក្បាលវាអត់មានសន្តានមនុស្សទេសន្តានសត្វជាគ្នាមែនទេសែងហើយប្រជាពលរដ្ឋក្រលហេងលហាមរកអីស៊ីគ្មានប្រែនម៉ែអាវយឺតហ្នឹងបើយើងមើលធម្មតាគឺសាមញ្ញទេតែម៉ែតម្លៃរាប់រយរាប់ពាន់គ្រាន់តែខ្សែក្បាត់ហ្នឹងណាពាន់ដុល្លារណាមិនមែនពាន់រៀលទេណាមិនមែនតិចច្រឡំអា3500នៅ2500 2500ហ៎2500រៀលអីអត់ទេណាអាហ្នឹងរាប់ពាន់ឡាណាពាន់ដុល្លារណាមើលច្បាស់ហ่ะហើយបងប្អូនគិតមើលទៅហើយប្តីទៅស្រែងឯមុនហើយប្រាប់អន្តរជាតិណាប្រទេសខ្ញុំកំពុងតែក្រហើយកំពុងតែអភិវឌ្ឍអញ្ចឹងខ្ញុំត្រូវទៅខ្ចីលុយអន្តរជាតិកុំឲ្យដូចខ្ញុំឆ្នាំទៅទៀតណាកុំដូចឆ្នាំ2020ទៀតណាអាឆ្នាំ2020ដោយសារខ្ញុំមិនបានទប់ស្កាត់កូវីដបានជាអន្តរជាតិឯងអត់ឲ្យខ្ញុំខ្ចីលុយមែនទេអា$8000លានហ្នឹងណាដល់ឥឡូវនេះណាខ្ញុំទប់ស្កាត់កូវីដហើយប្រទេសខ្ញុំកំពុងក្រប្រទេសខ្ញុំក៏ប្រទេសក្រីក្រកំពុងអភិវឌ្ឍខ្ញុំតិចទៀតយកឈ្មោះកម្ពុជាទៅខ្ចីលុយអន្តរជាតិឯងម្ដងទៀតសាមុន$8000លានលើកនេះប្រហែលជា$8000គុណនឹង2ហើយមិនទៅរស់ព្រោះអីខ្ញុំអាសន្នណាខ្ញុំអាសន្នណាឆ្នាំទៅអត់អាសន្នផងអត់កូវីដផងខ្ញុំខ្វះលុយ$8000លានទប់ស្ថានភាពបើកលុយឲ្យមន្ត្រីរាជការប៉ូលីសទាហានដល់តម្រាំមួយឆ្នាំនេះទៀតអាសន្នចេះទៀតតើតែ$8000 3ដងឯណោះ$8000លាន3ដងឯណោះអន្តរជាតិកុំភ្លេចណាហើយជួយវិនិយោគវិញមកណាជួយកំងការកាត់ដេរវិញមកទោះបីជាខំនិយាយអួតធ្វើផែនការដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋដែលបងប្អូនជាកម្មកររោងចក្រដែលអាផលិតផលដែលជាខោអាវប៉ាន់អាកណាត់ប៉ាន់ធម្មតារបស់ប៉ាន់គេយកមកគេទុកនៅឃ្លាំងម្ដងហើយរត់គ្រប់រោងចក្រទាំងអស់ប៉ាន់កៅអៅមួយគេទុកម្ដងប៉ាន់កៅអៅមួយទុកម្ដងយកអាហ្នឹងមកឲ្យបងប្អូនកម្មករដេរហើយយកទៅដឹកទៅចិនថាអូមួយគេនៅតែកំងណាតាមពិតហើយបញ្ជាឲ្យពួកអាអ្នកមាននៅក្នុងស្រុកហ្នឹងតើអូដឺទៅកំងយកទិញពីចិនយកមកវិញលក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរខ្លួនឯងចាំមើលហើយបើប៉ុណ្្នឹងឯងនៅតែដឹងច្បាស់ណាស់ថាតើរួចចុះទៅមិនរួចក្នុងមួយឆ្នាំចំណាយប្រាក់ខែនៅក្នុងពន្ធចេញចូលរាប់ពាន់លានដុល្លារណាមិនលេងសើចណាពាន់លានដុល្លារណាហើយខាតនៅអីទៀតខាតនៅការដែលវិនិយោគផ្សេងរបស់មន្ត្រីធំរបស់អង្គការធំអញ្ចឹងវាចំណេញដែរចំណេញតាចំណេញព្រឹកមិញមីអោវ៉ាន់ឌិនជំទាវឡែកតបមកមានលក្ខណៈមែនទេមីវ៉ាន់ឌិនដែលខ្ញុំលើកឡើងពាក់ព័ន្ធជាមួយនឹងរឿងដែលអាសែនស្រែជំទាវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនៅតំបន់ក្រហមចេញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងថ្ងៃមួយមែនទេថ្ងៃចាប់ពីថ្ងៃមួយទៅឲ្យបងប្អូននៅតំបន់ក្រហមទៅទទួលវ៉ាក់សាំងប៉ុន្តែអត់បានទៅធ្វើគេហៅថាអត់បានទៅជូនព័ត៌មានទៅដល់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋនៅក្នុងតំបន់ហ្នឹងទេដូច្នេះគាត់អត់ដឹងថាគាត់ត្រូវធ្វើម៉េចអញ្ចឹងទី1ដើម្បីទទួលបានព័ត៌មានលុះត្រាគាត់ត្រូវទៅសួរភូមិឃុំដល់ពេលដែល5អញ្ចឹងពេលដែលគាត់ទៅសួរភូមិឃុំពេលទៅគេមិនយកអត្តសញ្ញាណប័ណ្ណគាត់ទុក
យកលេខទូរស័ព្ទគាត់ទុកហើយត្រឡប់មកវិញគេមិនចាប់ម៉ូតូចាប់ឡានរបស់គាត់យកទៅដាក់សាលាខណ្ឌជាពិសេសនៅខណ្ឌពោធិ៍សែនជ័យនិងខណ្ឌមានជ័យណាហើយមីអោវ៉ាន់ឌិនអាសែនស្រែកឲ្យប្រជាពលរដ្ឋចេញទៅចាក់វ៉ាក់សាំងមីអោវ៉ាន់ឌិនស្រែកថាប្រជាពលរដ្ឋកុំចេញឆ្វេងច្បាស់ណានៅឲ្យស្ងៀមសិនកុំឲ្យមានការឆ្លងមេរោគអញ្ចឹងបានសួរថាអាមួយស្រែកឲ្យចេញមីមួយស្រែកកុំឲ្យចេញអញ្ចឹងស្ដាប់អាមួយណាមេអាណាកោយដល់អញ្ចឹងចេញមកទៅតឹងទឹះអាហ្នឹងនេះ5អញ្ចឹងអា style ដែលប្រាប់បើសិនជាអញសន្យាបើសិនជាខ្ញុំសន្យាការពារប្រៃឈើមិនបានទេសុកចិត្តកាត់កចោលអាហ្នឹងដូចគ្នាដល់ឲ្យអាមន្ត្រីនឹងអង្គញាត្រីភាពថាសម្ដេចអីបើសិនជាសម្ដេចអីឲ្យដល់កាត់ប្រៃឈើកាប់ប្រៃឈើខ្ញុំបានអីជួយសម្ដេចបានជួយសម្ដេចពុកឯងសម្ដេចពុកឯងដឹងឯងខ្ញុំកាប់ប្រៃឈើខ្ញុំ49ណាសម្ដេចពុកឯង51ហ៎មែនទេសែនដល់អញ្ចឹងណាវាច្រឡោតហើយមីគេបាញ់ថ្ងៃនេះមីគេយូរហើយច្រឡោតមកហ្នឹងឯងចង់យ៉ាងម៉េចថ្ងៃម៉េចថ្ងៃដឹងច្បាស់ហើយមែនទេថាសំដីថ្ងៃរាល់ថ្ងៃវាសាបមីអាចគេដឹងក្បួនថ្ងៃអស់ទៅហើយមែនទេសំដីថ្ងៃសំដីអាសែនរាល់ថ្ងៃហើយបងប្អូនមើលទៅការទទួលខុសត្រូវមានការងារទទួលខុសត្រូវខ្លះម្នាក់ស្រែកជំទាវពីក្នុងកតុបដេកមកហ្នឹងមើលឲ្យច្បាស់ហ่ะវាប្រមាថអាយុជីវិតរបស់បងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋបែបណាខ្លះណាវាដេកជំទាវពីក្នុងកតុបមកហ្នឹងហើយឲ្យគេស្ដាប់ប្រកបវាឲ្យគេធ្វើតាមវាណែមេដឹកនាំនីមួយណាគេធ្វើការងារណាគេមិនមែនឆែជំទាវដេកពីក្នុងកតុបមកហើយឆែប្រាប់ថាអូខ្ញុំបារម្ភណាខ្ញុំខ្វល់ពីប្រជាពលរដ្ឋណាឯងធម្មតាណាបើតាមការដែលប្រទេសមួយឧទាហរណ៍បើប្រទេសហ្នឹងឧទាហរណ៍ថាប្រទេសកម្ពុជាអាសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់មួយចុះណាអានេះខ្ញុំឧទាហរណ៍តែការពិតអាសែនគឺคล้ายឯងស្អីក៏คล้ายដែរបើអាសែនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្របច្បាប់ពិតមែនអញ្ចឹងធម្មតានាយករដ្ឋមន្ត្រីមានឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីបានន័យថានាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីដែលលោកសុកខេចុះហេតុអីបានគេចែងច្បាប់ថាបើនាយករដ្ឋមន្ត្រីមានសុខភាពបញ្ហាសុខភាពធ្វើកិច្ចការងារមិនកើតឬក៏ងាប់ណាអញ្ចឹងអ្នកទទួលបន្ទុកបន្ទាប់គឺឧបនាយករដ្ឋមន្ត្រីគឺនាយករដ្ឋមន្ត្រីស្ដីទីគឺសខេងហើយដែរបានគេលើកអញ្ចឹងទេទោះបីបើសិនជានាយករដ្ឋមន្ត្រីវាដើរអត់កើតតែវានៅនិយាយកើតមែនប៉ុន្តែរឿងប្រទេសជាតិគឺជារឿងសំខាន់ព្រោះកាលណារាងកាយនៃការបញ្ជាឲ្យបញ្ចេញសម្លេងមកត្រូវតែសពាងកាយនឹងវាល្អកាលណាល្អទើបខួរក្បាលនឹងវាល្អកាលណាខួរក្បាលនឹងល្អទើបបត់បញ្ជាចេញមកនីមួយដោយមានការប្រឹកព្រៀងមិនត្រឡប់តលិនបាយបិណ្ឌបាយបានចឹងទេព្រោះហេតុអីព្រោះកាលណាគេបង្កើតច្បាប់ដែលជាច្បាប់រដ្ឋធម្មនុញ្ញជាច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិនេះគឺគេមកចត់នៅក្នុងការគិតពីអាយុជីវិតរបស់ជាតិនិងប្រជាពលរដ្ឋជាធំមិនមែនយកមកលេងបាយលឹកបាយឡមកដេកស្រែកនៅក្នុងកតុបដេកក្រោកអត់រួចផងហើយស្រែកបញ្ជាគេឆ្វេងឆ្វាចម្ដងថាខ្លែងម្ដងថាមែនតែនម្ដងថាមែនតែនម្ដងថាទេអានឹងហើយដែលគេចែងច្បាប់មកគេចង់ប្រាប់ថាធ្វើជាអ្នកដឹកនាំប្រទេសមិនមែនជាក្មេងបាត់ផ្សារបែឡៅផឹកស៊ីសវឹងនិយាយប៉ាត់ណាប៉ាត់ណីអញ្ចឹងទេអាហ្នឹងឯងដែលគេចែងច្បាប់ថាបើហែងធ្វើការមិនកើតទេចុះអាងាប់ឯងមិនក៏មិនឲ្យសខេងក៏ធ្វើជំនួសទៅដេកព្យាបាលជំងឺឲ្យជាសិនទៅពេលហែងជាហើយហែងទទួលការងារនឹងវិញមកតែបើហែងមិនជាទេហែងងាប់ទៅគេដុតហែងចោលទៅតែហែងមានឆ្ងល់ទេហើយបងប្អូនប្រជាពលរដ្ឋត្រូវយល់អាហ្នឹងឲ្យច្បាស់ណាព្រោះគេចង់ប្រាប់ថាជ្រើសរើសវេដឹកនាំប្រទេសមិនមែនយកអ្នកពិការយកអ្នកជំងឺណាយកអ្នកជរាទៅដឹកនាំទេព្រោះអ្នកជរាអ្នកពិការគាត់មានកាយមិនមែនមើងងាយបងប្អូនពិការទេណាគឺរឿងប្រទេសជាតិបើត្រឹមតែរស់នៅសាមញ្ញជាប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញគឺវាអត់បញ្ហាទេប៉ុន្តែនេះអាយុជីវិតមនុស្សទូទាំងនគរបែរជាឲ្យមនុស្សដែលមានសតិមិនល្អធម្មតាតែកំពុងតែឈឺផង
អារម្មណ៍ឆៅឆាវអារម្មណ៍មួម៉ៅហើយត្រូវអំណាចហ្នឹងវាចិត្តអារម្មណ៍ចេះទៀតធ្វើអីអត់មានខ្វល់ពីអាយុជីវិតទេគិតតែពីរឿងធ្វើម៉េចឲ្យតែអញឈ្នះធ្វើម៉េចឲ្យតែអញល្អធ្វើម៉េចឲ្យតែគ្រួសារអញបានឈ្នះអាណាងាប់ណាងាប់ទៅអាហ្នឹងហើយនេះដែលច្បាប់កម្ពុជារបស់ជាតិហើយនឹងច្បាប់អន្តរជាតិគេមានចែងការដឹកនាំប្រទេសតម្កល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាធំកាលណាតម្កល់អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋជាធំតម្កល់ប្រទេសជាតិជាធំគឺត្រូវតែធ្វើអ្វីដោយមានការម៉ត់ចត់ហើយកាលណាម៉ត់ចត់គឺត្រូវតែជាមនុស្សដែលមានខួរក្បាលដែលល្អស្រស់ស្រាយហើយកាលណាស្រស់ស្រាយទៅខួរក្បាលនឹងចេះគិតឃើញថាណែតើត្រូវដោះស្រាយឲ្យប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់ដំណើរការល្អបែបណាឲ្យប្រជាពលរដ្ឋរស់ដោយមានសង្ឃឹមអ្វីខ្លះដោះស្រាយទប់ស្កាត់ការពារបែបណាប្រជាពលរដ្ឋមិនមែនល្ងងទេណាយើងត្រូវបរៀនគាត់ឲ្យគាត់ធ្វើវិធីសាស្ត្រការពាររៀងៗខ្លួនព្រោះគាត់អត់ចូលចិត្តឲ្យគេឃុំគាត់អញ្ចឹងទេកាលណាឃុំគាត់អញ្ចឹងមានមាសមួយតោនពីរតោនដាក់នៅក្នុងផ្ទះឲ្យគាត់មើលក៏គាត់ធុញដែរក៏គាត់អត់សុបាយចិត្តដែរអញ្ចឹងយើងត្រូវមានវិធីសាស្ត្របង្រៀនណាពេទ្យចាញ់មកអាពេទ្យទាំងឡាយនៅក្នុងប្រទេសទាំងអស់គ្នាណា Facebook មានចុះមុខងាប់ទៅណាអស់ហើយចាញ់មកបង្រៀនទៅបងប្អូនទាំងអស់គ្នាទី1ត្រូវធ្វើអីត្រូវលាងដៃនឹងសាប៊ូត្រូវអាលាងដៃសាប៊ូគាត់ចេះហើយត្រូវធ្វើគម្លាតគ្នាដាច់ខាតបញ្ជាក់ខ្លួនឯងឲ្យច្បាស់ហើយកុំប៉ះពាល់អីខ្លះណាត្រូវប្រើអាកលដាក់របៀបណាពេលត្រូវពិសាទឹកក្តៅទឹកត្រជាក់បែបម៉េចអីម៉េចការពារគម្លាតកូនចៅគ្រួសារបែបណាចាញ់ផែនការទូទាំងប្រទេសចាញ់មកធ្វើការងារមកណាបង្រៀនមកតំបន់ឧទាហរណ៍នៅក្នុងផ្ទះនៅក្នុងតំបន់នីមួយណានៅក្នុងអ្នកនៅក្នុងក្រុងឧទាហរណ៍នៅក្នុងសង្កាត់អអាស័យពេទ្យនៅអអាស័យធ្វើផែនការងារសារថ្មីចាញ់អន្តរាគមន៍សារថ្មីដើម្បីឲ្យប្រជាពលរដ្ឋនឹងគាត់ធូរអារម្មណ៍ផងណាបញ្ចេញប្រជាពលរដ្ឋមកហើយហៅគាត់ព្រលឹមឡើងឲ្យគាត់មកហាត់ប្រាណឥឡូវឲ្យគាត់ធ្វើលំហាត់ប្រាណចេញមកទាំងអស់គ្នាដាក់កម្រិតគ្នាវាស់ប្រវែងឲ្យគាត់ហាត់ប្រាណទៅដើម្បីគាត់ធូរស្រាលខ្លះគាត់មានសេរីភាពខ្លះណាព្រលឹមឡើងគ្រូពេទ្យនឹងបែងចែកគ្នាទៅតំបន់នីមួយនោះសិតតែពេទ្យតើសិតតែអ្នកលក់ថ្នាំពេទ្យសិតតែ clinic ហើយចុះប្រកាច់ងាប់ទៅណាគ្រាន់តែធ្វើអញ្ចឹងទៅដើម្បីកុំឲ្យមនុស្សវាតានតឹងនៅតែក្នុងផ្ទះពេកអត់អីស៊ីផងមើលមុខគ្នាឆ្លោះគ្នាវាយគ្នាអាមួម៉ៅផងប្របាក់ចិត្តផងអាហ្នឹងបង្កបញ្ហាឲ្យគេរើបំរាស់បើហែងនៅតែធ្វើការងារតានតឹងអញ្ចឹងហែងឈួតសត្វគ្រាន់តែការងារកប៉ិចកប៉ុកបង្រៀនប្រជាពលរដ្ឋឲ្យគាត់យល់ខ្លួនឯងដល់ពេលដែលគាត់បរៀនគាត់យ៉ាងយូរមកអាទិត្យគាត់ចេះហើយអញ្ចឹងមុននឹងគាត់ទៅណាត្រូវទីទៀតបើកប្រទេសឡើងវិញណែគាត់ទៅផ្សារគាត់ដាច់ខាតគាត់ដឹងថាម៉ាស់គឺជារឿងសំខាន់ម៉ាស់ត្រូវតែមានសំខាន់ជាដាច់ខាតម៉ាស់អាកលត្រូវតែជារឿងសំខាន់គាត់អាចប្រហែលបានហើយគាត់ច្បាស់ខ្លួនគាត់ទៀតគាត់អត់អាចទៅគៀបមនុស្សទេពេលដែលគាត់ឃើញគេទៅឈរនៅមុខគាត់កក់កញហើយគាត់ត្រូវតែដកឃ្លាខ្លួនគាត់អ្នកណាមិនគិតខ្លួនគាត់តែសំខាន់គាត់ត្រូវដកឃ្លាពីគេធ្វើម៉េចយ៉ាងបានណាក៏មិនម៉ែដែរហើយអត់បានបរៀនគាត់ឲ្យបានច្បាស់លាស់បានត្រឹមតែធ្វើសារតិចពេទ្យមានទូទាំងប្រទេសមកប្រទេសណានៅតំបន់គ្រប់កន្លែងធ្វើអញ្ចឹងទាំងអស់បរៀនតាមអាទិត្យហើយហើយដំណើរការបើកប្រទេសវិញដោយស្រួលបំផុតសេដ្ឋកិច្ចដើរឡើងវិញចលនាចរន្តនៃលំហូរលុយវិលហ្នឹងក៏វាដើរឡើងវិញអញ្ចឹងទៅវាកាត់បន្ថយភាព stress កាត់បន្ថយពីកត្តាសេដ្ឋកិច្ចរបស់ប្រជាពលរដ្ឋដែលហែងជួយអត់ដល់ដែលហែងអាចបានជួយគាត់អាហ្នឹងក៏គាត់ថមថយខ្លះដែរតែមកអាឈាមថោកធ្វើឡើងស្អីឡើងទៅទាញយកកងទ័ពទាញកំភ្លើងអាមេដើរបាញ់ធ្វើមើលតែអាកូវីដហ្នឹងមនុស្សធ្វើមើលតែអាកូវីដហ្នឹងមានរូបរាងងាប់អញហើយមិនល្ងងដូចកបីអញ្ចឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះធ្វើខុសគោលការណ៍គេយល់ថាណែទោះបីអានេះប៉ុណ្្នឹងហើយឲ្យបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរឯងស្លាប់គ្រប់គ្នាប៉ុណ្្នឹងហើយវាចង់អួតថាណែសំបីតាវារាល់ថ្ងៃវាឈឺចិត្តងាប់ផងនៅតែវាខ្វាយខ្វល់ចំពោះប្រជាពលរដ្ឋណាបងប្អូនដឹងទេខ្ញុំដេកឈឺចិត្តងាប់ប៉ុណ្្នឹងផងខ្ញុំមិនចេញបញ្ជាសម្លេងនឹងដើម្បីឲ្យខ្ញុំ take care បងប្អូនខ្ញុំខ្វាយខ្វល់អំពីអាយុជីវិតបងប្អូនណាអានៅរួអត់ខ្លាចព្រោះឲ្យហ៊ានឲ្យ
អត់ហ៊ានទេតួនាទីភារកិច្ចទាំងឲ្យសខេងខ្លាចសខេងយកព្រោះចន្តានសណ្ដានវាកាលណាតបានអំណាចហើយគឺវាមិនត្រូវឲ្យអាណាទេដល់អញ្ចឹងខ្លាចដូច្នេះហ៊ានឲ្យគេទេទាំងដែរគេគោរពច្បាប់វាអត់ចេះគោរពច្បាប់អាហ្នឹងណាដោយសារអញ្ចឹងដែរហើយធ្វើឯងឲ្យគេមើលអាអ្នកមើលឯងគិតឃើញអញ្ចឹងនឹងគឺក្រុមឯងមកក្តាប់តូចសោះហើយមើលណាប្លែកប្រឡំឃើញទេមិនចាយបងប្អូនភ្លេចហ៎សម្រាប់មនុស្ស4នាក់បាញ់ងាប់មនុស្ស4នាក់ឥឡូវធម្មតាឃើញទេស្ងាត់ដែរអូស្រួលណាស់ឃើញទេសម្រាប់មនុស្ស4នាក់បាញ់ចោលដូចសត្វដូចធាតហើយធ្វើធម្មតាឃើញភ្លេចបាត់ហ៎ភ្លេចហ៎មិនចាយដល់ស្រ័យមិនចាយហើយចំណែកគ្នាវាមើលអាដួងឆាយមើលសម្រាប់បាញ់បោះកាប់ចាក់ណែលក់ដូរមនុស្សជួញដូរគ្រឿងញៀននិយាយរួមអារឿងខ្មៅនៅស្រុកខ្មែរមានទាំងអស់ណោះទៅបួសធ្វើអំពើស្ងាត់ជ្រាបស្ងាត់ឈឹងហ្មងអាហើយចំណែកអភ័យបណ្ណៈគម្រាមអាកគេមិនចាយជន់ឆ្លីច្បាប់យ៉ាងច្បាស់កន្លែងគម្រាមអាកលោកឡើងច្បាស់កន្លែងទោសព្រមអត់តាន់ចង់ទោសព្រមអត់តាន់ត្រឹមព្រម2ជាន់ព្រមអត់តាន់ព្រមមិនតាន់អីក៏ដោយសំខាន់អញមែនទេសែនណាសំខាន់អញដែរមែនគ្មានទោសព្រមអត់តាន់ព្រម2តាន់ព្រមអត់តាន់អាណាតាន់អាណាមិនតាន់អីទេសំខាន់លើអញដែរមិនដែរណែហែងធ្វើហ្នឹងហែងគិតថាប្រជាប្រដ្ឋភ្លេចមែនទេហែងសំដែងដើម្បីឲ្យគេភ្លេចរឿងទាំងអស់ហ្នឹងការពិតហែងច្រឡំខ្លួនឯងទេស្អែងហែងច្រឡំខ្លួនឯងទេណាប្រជាប្រដ្ឋអត់បានភ្លេចទេហែងកុំច្រឡំណាប្រជាប្រដ្ឋភ្លេចទេហែងបលេចប្រឡប់ដោយសារធ្លាប់ប្រើយុទ្ធសាស្ត្រហ្នឹងអាយុណាចិនប្រាប់ហើយហែងធ្វើក្តៅអញ្ចឹងទៅហែងបធូឲ្យសុបាយអញ្ចឹងទៅវាភ្លេចណាហែងធ្វើក្តៅអញ្ចឹងទៅហើយបធូបលែងនេះទៅឲ្យវាសុបាយទៅវាភ្លេចហើយចោះមើលសម្រាប់ស្ពានកោះពេជ្រសម្រាប់នៅផ្លូវវែងស្រេងហើយបធូសម្រាប់នៅស្ពានកោះពេជ្រហើយបធូណាសម្រាប់នៅកំពង់សោមឲ្យអាលំអគារហើយបធូក្រោយមកទៀតបធូហើយយើងសុបាយតិចហើយសម្រាប់ឯងនៅខេត្តកពតទៀតបាក់អគារទៀតសម្រាប់ឲ្យផ្អើលមួយឆៅបធូឡើងវិញសម្រាប់4នាក់បាញ់ហែងចោលដូចសត្វហើយចោលតាហែងជាចោលចាប់ចម្រិតផ្អើលមួយឆៅហែងប្រឡែងឲ្យសុបាយនេះបធូវិញមកឃើញហ៎មិនដែរភ្លេចអស់ណែភ្លេចតាហែងខ្លួនឯងទេពួកអញអត់បានភ្លេចទេអន្តរជាតិក៏គេអត់ភ្លេចដែរតឡាការ ICC ក៏អត់បានភ្លេចដែរណាហែងចាំឲ្យច្បាស់ណាចង់បំភ្លេចយ៉ាមិនដែរសែងអញ្ចឹងណាហែងក៏មកចាញ់អួតហើយឃើញទេហើយដល់5អញ្ចឹងយកគេទៅសម្លាប់ដោយយកកូវីដហ្នឹងឯងស្មានរួចខ្លួនហ៎មិនរួចខ្លួនអូយបដាច់ចគុណដួងឆាយអ្នកមោតាសាណាចុំបដាច់ចគុណដួងឆាយចាញ់សត្វតាពេលដែលមានរឿងចាញ់សត្វតាពួកមីក្រសួងកិច្ចការនារីចាញ់មុខទៀតស្រាប់តែលោកអើយបានទៅបួសឡើងចងងរួចខ្លួនធ្វើមែនទេចាញ់ក៏នឹងចូលក៏ដឹងរួចខ្លួនហ្នឹងហ៎ចាំមិនលក្ខណៈមិនរួចខ្លួនមិនបាត់ទ្រព្យសម្បត្តិអញនៅលើវាទាំងអស់ហើយមែនទេបើអ្វីវាគឺជារបស់អញហើយឲ្យអញចាត់ការវាមិនកើតមែនទេដួងឆាយចុំខ្ញុំហៅអាដួងឆាយអញ្ចេះគេខំបួងខ្ញុំបាបងាប់ហើយមែនទេបងប្អូនមីនឹងបាបងាប់ហើយចាំមើលមានស្រីមាត់អត់កម្របបដាច់ជគុណដួងឆាយមែនអាដួងឆាយទេមែនអាឆាយកាប់ចាក់ទេណាមែនអាឆាយមេគ្រឿងញៀនទូទាំងប្រទេសទេណាមិនមែនអាឆាយលក់ជួញដូរមនុស្សទេណាមិនមែនអាឆាយអ្នកជួញដូរលុយខ្មៅទេណាណែកុំច្រឡំមិនមែនអាឆាយជាឃាតកបបាញ់សម្លាប់មនុស្សដោយសេរីទេណារួចខ្លួននេះអាឆាយហើយរួចខ្លួនតែពេលដែលអាសែននៅមានអំណាចតែប៉ុណ្ណោះតែពេលបន្តិចទៀតនេះអញហ៊ានភ្នាល់ឯងអាសែនដល់ឯងរួចស្រួលទេមែនទេពីមុនអញទុកខ្លះ
lại lên tục bay cho hải của số là mà lấy ta để từ bùa xì mà hộp bùa phê chẳng nhanh quỳ thưa ở kia cổ ở kia thoại cùng tia ra sầm lắp mà nô hoi ôi lôi đó sầm lắp mà nô hoi nè chuồn đâu cầm tích kết từ vua thưa ao nè nơi không cốc pray so chọp mà thầm ta cốc pray so công tụi tiếng bát tết chọp tại sao đồ trái rọp sai nè nè rọp mơn cho sai nè xua hai đây đấy đương nhiên à hai xua này này nó nhà ná nè mê khang thông xua trái à hai đập về nè chọp cốc ở vua ở chân vua ở tay không ai tụi tiếng bát tết cho cốc pray so cho cốc tụi tiếng bát tết thằng tại sao nè tại sao trái nữa hai trái nó việc miên là tập phía thưa nó tại sao nè đòi xa khóa nó á mày đó nè hai tao bùa thôi chỉ ngồi ngồi luôn á ôi ôi luôn này cho đuổi luôn này trai nè hai cho đuổi luôn này về nè mình là khăn ai mà nó dọc mai anh khi mình tục ơi so mà tầm hai những đất ấy thế đừng ọt so xạ sọ mò mày đấy đài ở dụ anh biết toàn của hải bỏ mặt tớ ruồi ở dụ anh biết hết hả mày đây ôi hai mà trai hai bên nắng nè khoan ta cầm minh á khoan ta kê cầm minh không phèn xe nè tha sắm đánh ai nhá đập nòm á sắm ta phiếp á về thọ cầm minh về thọ tia mà phay buôn mau mà plei phim chặt phải dòng đã cục plei phay là nã nè cùng riêng co bẹt xong á làm cho bác cả lét á khoan là dâu từ thoại có mùi luôn món này chẳng mảm thá ní ha hãy cho bánh trăng ở chỗ băng nè tha và tây Campuchia hãy cứ chuyển nhẹ choan ly cho băng ở quay cứ cơ nhé hãy chuyển nhẹ xa là phiếp được luôn anh được không xa là phiếp để xoay bảo quá ai trao ai kia tự có ai ở mê chui đâu krương nhiên cột sọp bài dáng khai tê chiên nhẹ đài bàn bùa bàn ấy chua đập về nè đại kê slow trắng chọc cục mua bán ốc anh này chẳng bật tê Campuchia này hay tập hiệp cái nhóm đập nòm miền xong tập hiệp mày chẳng ai tới máy sừng cream trong máy Apple đấy nhỉ hãy chế bán đập bắn năng style ấy miền đập bắn năng bộ hãy gặp miền ấy ôn cài bia mày chẳng tập Apple đã lời lừa Apple từ tiên à vì muốn Apple bị sao cái đuôi xi mẹ này hãy xưa mà máy Apple là sao cái đuôi xi đó đừng sao bán cái đuôi AC trong tư bán tờ lông bán ABC bán có tờ lông AC bán bột AC khá bán bột sở bột AC bán khá mày đấy không bốn lời đi bán AC nè ta tranh vì cái tốt mà nói tranh phong ha hai mà ôn luôn tiền mơ chơi phép phong trai ơi bà hai chưa sọc bảy ngò ba trai nữa ôi bà hai chưa thu thì bảy chất ngọt bà rõm hỏi cái sợ đập phong màu ngọt rõm cho bà ngọt rõm phô hộ ngọt ấy á anh bà ngọt rõm mày cực chơi to mà thử ấy á anh ngọt là phần nâng này phải bánh mơ mà cháy đặt nè từ cà pia từ clom mơ tia nè đây hãy sầm lấp cái buôn nè nó mà cháy thôi nè ha sầm lấp cây hói phải đặt một đứa từ câu mà chưa bắt cha đặt trao từ lốp tam đàn cua sa kê mà phay buôn mau lơ mà phay buôn mau chẳng phải đam từ anh nè lốp cua sa rồi bỏ chôn để sen dọc từ sầm lấp vừa chia cho từ sa đi phong hãy kê nâng cọt một hãy tốt đẹp hai bông con chùm năm bông với tôi á nơi tam phô đi môi nè giờ đây hai chục một bây giờ chùm năm bây giờ cho ba đã hãy cọt mua mơ một hãy Anna khá là hiện cả tức nè giờ đây tôi gọi cho bà nó tục môi ở tròn chằm nè nó tục ấy trăm sầm lấp con kê này là cô do con kê từ banh sầm lấp chào còn là trời tao anh nó chào hai chân mong ôn kịch tới cho tụi rôm tay vô chân vô tay để dốc từ đặt cục anh nốt anh này trời tháo cương nhiên đòi xa tay khai cầm lăng vô chân nữa cầm lăng vô tay nữa ai miền ca châu rôm nơi không càng nghe sùng cung đầm bay và chết pro protein cả đôi cầm lăng vô chân cầm lăng vô tay nâng cơ chưa cầm lăng xuôi đại chưa tổng bèn snow được xây đôi chân này hái miền tay sẻ đặt cục đó
xua mới nhà rong cứ lại cho để thoa con vô kia vô từ đặt cục tao miên phẩm man quan cứ xa phần man mơn cứ xa tụi tiang mà thế hả xua hai xua ta cầm hoa tụi nó cá trên bên à đây để chan khóa nó hai khóa nó ai na nè thưa vì đào lao cứ tổ kết mình mong rất thì xử lý với thông thủng rồi mong lấy nó của kênh mình ấy cứ cái liên này xa đây kênh mình cái liên này xa chú ơi khỏi máu mình nó sao đạt tổ tô đó là tô tôi nấu snon đầm này nó tạo đuông chai snon pi tô cột giang chẳng nè để cho cột đẩy xa krương nhiên được không có tay cam chia tầng mũ là thử cao tô sen hay nó đuông chai đó riêng nó bao nhiêu cầm vô krương nhiên cho mà không có tay cam chia tao vô một chôn tầng ngon đó thôi lẹ cho nó tẹt tầng ngon đấy tao vô một chôn tầng ngon đó tao khát kết vô thật khôi kết vô đấy khai thì chưa vô một chôn này miền trung mùa thả chọc cục đặt đám cục đặt đám là không cục xua tha quật khôi cho nào cột đấy xua mơ mở ní hả ca đặng nom lọ rồi bảo hải thưa mấy còn tích vô một chôn này chưa tổng beng snow rồi xây tầng đó ôi rồi lui cái tích thì môi bằng áp cái thì vừa còn ôi ngược một ruồi hai hải tôi ôi tại khi hải không hải ở mưa khơi ta nè ô sao đập quả miền cầm ná nè ban điên che đằng khoản bà na không miền là na lọ đôi con là sai nè này con mình tây được ngon con mình tây sợ tụng nương đó bà con là sai mình thẩm thử na tụng nó ban tơ riêng nó khéo có tên tụng hai giờ phiếp điệp xa na bằng hai ta cả lại giờ phiếp điệp xa thì cả lại dù công canh đôi từng ngao là amani đó mày giấy khăm xây đỏ slap nó mày cầm thao phó khăm rồi buồn đâu cả nãy đâu mày đái bà đó hả lấy nha cho amani bọc quân bia sầm lấp nhưng qua tận na nó bọc quân trong hải mày giấy năng dân đăng phong cho nơi mình xây đây tẹt tâu chúng môi con viên nắng đây vì thử sầm lấp nó off mà đây dương ấp đầm hả hai nâng giờ hai small đồ bọc mi mà na mi mà lấy mi mà đây ta trời đông cua phần mang con tay một tay rồi bỏ việc cào nó là để miếng con pro con xây sẵn lánh trăm tay của thì họ thoa mà đá buồn nắng vì miếng lưới vì tới bác sĩ tạm hàng tam karaoke hơi đập bơ khơi bom on giờ tay rồi bỏ giờ nó quan sát thoa ra có thơ căng như vòng ra nó không karaoke nó không ba nó không hàng ấy xa đập bơ con bùa biển nữa con tại tay sẵn lánh kia khủng anh sao nè đọc về cái lạnh kia men tên tao mai ở viên năng tao cầm tết tao bằng bay tao sầm lấp tao cùng riêng thôi đôi kê năng sát con viên năng crop bình chẳng cho tầm rom của xa sai đi vì đo không đặt nà lấy cân mới miên nó chúng không nắng hai ní bông on mày đắng cho số mai muốn miên po là miên ná lấy tao mà lấy đã ban miên po là miên Facebook nó hai ủa đó miên là con đại chê lọ ná ba mình xây bánh cam gì kia nè sợi cam mà cam sợi khá nào sợi mi cam mà nấu nè khơi pro clean đôi kia năng hai bà mơ thò đâu ôi sập hiệp mi bay xa cho ăn so năng mi bay xa cho ăn so nè bị hôn mà na nè cái hai mi bay xa cho ăn so mày đái xong đây đúng không khai đúng không hai là xây đi có khai nè khai xua ta hai đây ban cho mà giặt cào ní vì bánh chanh áp khai thế chơi từ na với trong thơ si một tây cay rồi bao so khen đó chơi từ na thơ si kế nè khôi na đây là cha đi pra bài nè kê con mình bà đói hãy sủa đó hay sai so khen ra bà đói hãy sủa thế cái đăng cho bác nè thà hãy mình chơi từ na ấy thơ si ấy cái đăng người ta vậy đấy hai mơ mớiខ្ញុំទំលើកឡើងពីរឿងដែលអុកញ៉ាដែលអាសែនស៊ើបអង្កេត56នាក់ដល់ថ្ងៃនេះគេចេញរបាយការណ៍អុកញ៉ាចូលរួមឧបត្ថម្ភអុកញ៉ាគេចូលរួមឧបត្ថម្ភចង់ដឹងមុខមែនហើយចង់ដឹងមុខអុកញ៉ាហ្នឹងមែនទោះហើយចង់ដឹងក៏អញប្រាប់ដែរណាអាសែនពួកគេទាំងអស់នេះណាគេនៅជាមួយឯងកន្លងមកគេដើម្បីទទួលផលប្រយោជន៍ប៉ុន្តែឥឡូវនេះចង់ប្រាប់ថាគេឆ្អែតឆ្អន់ហើយគេហែងអញមិនដឹងថាហែងវាមិនចេះឆ្អែតទេណាប៉ុន្តែសម្រាប់ពួកគាត់ដែលជាអង្គញាធំនេះណា
ធម្មតាមនុស្សយើងណាតែស៊ីឆ្អែតដល់កកហើយណាគេលែងឃ្លានហើយបងប្អូនតែឆ្អែតដល់កកហើយណាគេលែងឃ្លានហើយឥឡូវនេះណាអ្វីដែលគេចង់បានទី1គឺប្រទេសជាតិត្រឡប់មកវិញទី2អាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋរស់នេះអង្គញាទាំង56នាក់ហ្នឹងអញ្ចឹងហែងអានេះគ្រាន់តែត្រួស56ឯងនៅផ្សេងទៀតគេកំពុងតែចងជាប្រព័ន្ធយ៉ាងក្រាស់ខ្មឹកហើយពួកគាត់នឹងបោះដៃទៅចាប់ជាមួយនឹងក្រុមសខេងដែរណាហែងចាំមើលហែងសល់អីទៀតហែងខ្លាំងប៉ុណ្ណាខំប្រឹងបញ្ចេញឈ្មោះអង្គញាចូលរួមឧបត្ថម្ភឆ្លើយតបហ៎ចាំមិនឆ្លើយតបអញធ្វើអីសំខាន់ឯងធ្វើឲ្យច្បាស់ចិត្តខ្លួនឯងណាហើយឥឡូវហ្នឹងធ្វើអីឆ្លើយតបមួយឯងរហូតមកឆ្លើយតបអីមិននឹងមករៀនដូចអញនឹងអញត្រឹមតែប្រជាពលរដ្ឋតើឆ្ងល់អីគិតទៅអញទៅសើមែនណាគេឆ្ងល់គេលឿនមែនព័ត៌មានឯងទៅប្រជុំសោះបានទៅដល់វាភ្លាមមែនទេសម្ដេចព័ត៌មានឯងទៅប្រជុំសោះបានទៅដល់វាភ្លាមលឿនមែនណាមិនទៅសើមិនបានលឿនមែនហើយឆ្ងល់មែនណាហួសចិត្តដល់ថ្នាក់លែងចង់ខឹងទៅលក្ខណៈហួសចិត្តណាអូចេះហួសចិត្តទៀតអើយមានអត់ណាអីមិនមានលក្ខណៈចេះតែថាសោះថាត្រូវដែរថាត្រូវដែរចុះម៉ៃថាសោះត្រូវដែរឯងវាមិនចង់ថាសោះដឹកនាំឲ្យប្រជាពលរដ្ឋលែងលហាមក៏អាសែនឲ្យប្រជាពលរដ្ឋងាប់ក៏អាសែនអស់ទឹកដីក៏អាសែនអាលាយព្រៃឈើភ្នំក៏អាសែនអាលាយទូទាំងប្រទេសក៏អាសែនដល់ពេលឲ្យអង្គមកការ៉ុងឲ្យអង្គ20មកអប់20គីឡូអរគុណបានគុណសម្ដេចពេលអាសន្នកុំបានសម្ដេចទេហើយមកនិយាយភាសាអញ្ចឹងសัตว์ជាគ្នាមកមែនណានិយាយមែនណាសัตว์ជាគ្នាមកហើយមានអ្នកក៏ជួយខ្ញុំថាអញ្ចឹងឯងជួយអីបានខ្លះណាឯងមិនក៏មិនយកអំណោយជួយប្រជាពលរដ្ឋបងឯងខ្លាំងបើចុះបើអ្នកឯងចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋអ្នកឯងឲ្យអាសែនចុះចេញឲ្យខ្ញុំទៅកាន់អំណាចឲ្យមើលណាចង់ឲ្យខ្ញុំទៅជួយប្រជាពលរដ្ឋមែនទេមិនបាច់អាសែនចុះចេញក៏បានដែរណាឲ្យអាសែនបោះត្រាបាច់មកប្រកាសពងមកទៅបើកផ្លូវឲ្យមានលក្ខណៈចូលប្រទេសកម្ពុជាមានសេរីភាពពេញលេញណាដើម្បីជួយប្រជាពលរដ្ឋចាំមើលមានលក្ខណៈជួយបានអត់ឲ្យមានលក្ខណៈចូលស្រុកបានដោយសុវត្ថិភាព100%ប្រកាសជាផ្លូវការបោះត្រាពងឲ្យមានលក្ខណៈហើយមានលក្ខណៈមិនបាច់យកលុយជាតិយកមកប្រើទេណាមានលក្ខណៈសុំលុយបងប្អូនក្រៅប្រទេសជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរចាំមើលមានលក្ខណៈធ្វើបានអត់មិនមែនខ្លាចបើមានលក្ខណៈចូលទៅអង្គញាទាំង56នាក់ហ្នឹងជួយមានលក្ខណៈណាអីបើឯងគ្រាន់បើផ្លូវអញចូលមួយទៅប្រកាសឲ្យស្អាតមួយហ្នឹងស្អែកណានេះពួកឯងចូលជេរអញទាំងអស់គ្នាហ្នឹងណាបើឯងចង់ឲ្យអញជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអូខេណាហើយឲ្យអាសែនប្រកាសពងអាសែនបើឯងគ្រាន់បើណាអញមានដីកាយមែនទេប៉ុន្តែហើយប្រកាសមួយជាសាធារណៈឥឡូវប្រកាសជាសាធារណៈបោះត្រាមួយធ្វើលិខិតគេហៅថាធ្វើលិខិតបញ្ជាក់មួយឲ្យច្បាស់លាស់បើកផ្លូវឲ្យមានលក្ខណៈមាសចូលទៅដីប្រទេសកម្ពុជាមកជួយប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរណាហើយហែងបាច់ជួយទៅអញជួយម្នាក់ឯងក៏បានដែរហើយអត់ប៉ះពាល់លុយជាតិរបស់ហែងទេបើសេរីភាពឲ្យមានលក្ខណៈធ្វើការងារពេញប្រទេសដោយសេរីបោះត្រាមួយបើអញធ្វើអត់បានទេហែងយកអញទៅបាញ់ចោលណាហ៊ានអត់ហ៊ានអត់ណាធ្វើឲ្យលយមួយមើលធ្វើឲ្យសឿងមួយមើលធ្វើឲ្យសឿងណាប៉ប៉ិនហ្នឹងបើហែងធ្វើការងារតែប៉ុណ្្នឹងធ្វើមិនបានផងនោះហែងអួតអីហែងខ្លាំងអីមកត្រឹមបើកផ្លូវឲ្យមានលក្ខណៈជាសាធារណៈមួយឲ្យលយមើលហែងក៏អត់ម្ល៉េះហែងក៏កំសាកមិនអាសែនអើយហើយបានឲ្យកូនចៅហែងពួកអាយកោមួយយកមកជេរពួកហ្នឹងវាចេះអីចេះបានតែប៉ុណ្្នឹងហើយពួកហ្នឹងមកកាលណាវាជេរខ្ញុំអញ្ចឹងទៅបើខ្ញុំបានតហៅឈ្មោះអញ្ចឹងអូគេបានលៀបសការៈវាអាសែនពួកអីរាល់ថ្ងៃហ្នឹងដាក់មនុស្សមកដើម្បីអីដើម្បីឲ្យខ្ញុំតបអញ្ចឹងទៅបាន credit ឲ្យអាសែនបានឲ្យរង្វាន់ទៅមួយជាអូនអើយ
ព្រោះអីពួកហ្នឹងវាចូលមកចេះតែប៉ុណ្ណឹងចេះតែពាក្យហ្នឹងហ្នឹងបើគ្នាចេះពីលើហ្នឹងគ្នាចាំបាច់ខមមិនជេរចឹងមែនទេបងប្អូនណាជេរហ្នឹងគ្នាចេះតែប៉ុណ្ណឹងឲ្យយើងឲ្យគ្នាខមមិនល្អលើហ្នឹងមិនកើតបើវាចេះមកតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងមែនទេស្អែដោយហែងដែរហ្នឹងដឹកនាំចរិតថោកតែប៉ុណ្ណឹងហ្នឹងអត់ចេះអីក្រៅពីថោកទៀតអញ្ចឹងហ្នឹងសម្លាប់ចាប់ចងបាញ់បោះកាប់សម្លាប់ចាប់ចងបាញ់បោះកាប់សម្លាប់ចាប់ចងបាញ់បោះអត់ចេះអីក្រៅពីហ្នឹងទេចេះតែប៉ុណ្ណឹងខ្លាញ់ខ្លាយវាត្រូវហើយព្រោះហែងដឹងហែងដឹកនាំហែងរបបខ្លាញ់ខ្លាយហ្នឹងហែងឃើញហែងដឹងច្បាស់ឃើញដល់ហែងអញតែសើមួយទៀតព្រោះហែងអត់ចេះខ្មែរអត់ចេះខ្មែរហែងអួតស្អីបន្តិចហ៎អ្នកបន្លំសម្លេងខ្លែងខ្លាយអ្នកបន្លំសញ្ញេសម្ដេចខ្លែងខ្លាយណែក្រសួងសុខាភិបាលណែអ្នកដែលចេញกระดาษសារព័ត៌មាននេះគោរពនេះគោរពខ្លែងខ្លាយមិនមែនក្រសួងសុខាភិបាលស្អីក៏ខ្លែងខ្លាយណាស្មើដូចប្រាប់គេអញ្ចឹងថាបើរបបអញខ្លែងខ្លាយដល់អញនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លែងខ្លាយហ្នឹងបើអញនាយករដ្ឋមន្ត្រីមែនតើអញទៅខ្ចីលុយបរទេស 8000 លានឆ្នាំទៅគេឲ្យអញមកហើយដោយសារអញនាយករដ្ឋមន្ត្រីខ្លែងខ្លាយហ្នឹងហើយបានគេឲ្យអញដល់អញ្ចឹងទៅអាស្អីក៏ខ្លែងខ្លាយអាស្អីក៏ខ្លែងខ្លាយអើយអានេះស្ដោះត្រូវទ្រូងឯងហ្មងណាដាក់បាច់ទៅធ្លាក់លើទ្រូងឯងអាហ្នឹងគេហៅថាស្ដោះលើទ្រូងឯងដល់ស្អុយស្អុយនេះណាគិតមើលស្អុយនេះណាដល់ស្ដោះលើទ្រូងឯងខ្បាច់អញ្ចឹងមកហ៎បាទហើយយ៉ាប់ណាស់ហ่าគេគិតថាចេះតើអញគួរបលែងឬក៏បិទទៀតឥឡូវនេះចាំមើលអញស្ទាបស្ទង់មើលសិនតើអញគួរបលែងឥឡូវឬក៏បិទទៀតណាតើគួរបលែងឥឡូវឬក៏បិទទៀតណាហើយទៅដូចមែនតើអស់ណយអាត្រង់គេឲ្យកម្លាំងកងទ័ពកាន់កភ្លើងដល់រកកូវីដនេះតែសារតែនឹងវិញក្នុងលោកគ្មាននេះមើលអាសែនជាប់ដេក2លើកនេះដែលសារឯងទី1យកដ្រូនដឹកមីយកដ្រូនដឹកមីដឹកម្ហូបណាទី1នៅក្នុងដំណាក់កាលកូវីដទី2យកកងទ័ពស្ពាយកភ្លើងអាមេដើរបាញ់អាកូវីដអាហ្នឹងខ្លាំងលេខអាហ្នឹងលេខ1លេខ2នៅអាស៊ានអាហ្នឹងណាអាហ្នឹងលេខ2នៅអាស៊ានអូខេប្រទេសគេវាអត់មានអញ្ចឹងទេបងប្អូនណាប្រទេសគេអត់មានអញ្ចឹងទេហើយដល់លេខ3ណាលេខ3ដេកបញ្ចេញសម្លេងខ្មោចសម្លេងខ្មោចចេញល្វើយសម្លេងខ្មោចណាទប់ស្កាត់កូវីដអូយបារម្ភកូវីដណាល្វើយសម្លេងខ្មោចអស់ពីចេញអាសែនសម្លេងខ្មោចបរិវារគេអាខួងស្រេងក៏ចេញសម្លេងខ្មោចមីកាយួនឌិនក៏ចេញសម្លេងខ្មោចអាមេខាន់ក៏ចេញសម្លេងខ្មោចលូយូដល់ពេលដាក់មកពងទៅបាននាំគ្នាចេញឡាយវិញម្ដងឥឡូវចេញសម្លេងខ្មោចមកទៀតយេកទៅឆ្ងល់ធ្វើការងារចឹងអាហ្នឹងគេធ្វើការងារចឹងរវល់ពេកដល់ពេលកូវីដច្រើនពេកចឹងទៅណាគ្រាន់តែអង្គុយធ្វើព័ត៌មានឡាយធម្មតាដើម្បីជាព័ត៌មានជាសាធារណៈធ្វើអត់ចេញរហូតដល់អូយរវល់ណាបងប្អូនអើយរវល់ណាចេញពីផ្ទះអត់រួចទេដេកនៅក្នុងមុងចេញសំឡេងហូរបងប្អូនត្រូវរៀបចំទុកដាក់ចេះឯងវាមិនដឹងដល់ពេលអាដេកនៅផ្ទះតនេពេកចុះរវល់តាអាសិក្ខាកាមតារវល់តែបុកកលឹកដៃខ្វែងជើងតាដល់ពេលពួកវាអាមេវាមានរវល់អីវាដេកបជាហើយវាធ្វើដូចវាណាស់ណាអញ្ចឹងណាហើយមីអោវ៉ានីនគេលើកឡើងថាណែដំណាក់កាលកូវីដនេះណាកុំបានបងចិនជួយទេគ្មានអន្តរជាតិណាជួយទេមីកាឌីនខែងពួកឯងមានកូវីដមកពីណាឯងធ្វើដូចមែនតែនអញ្ចឹងខែងប្រទេសកម្ពុជាមានកូវីដផងហើយមីនេះចង់មើលងាយសម្ដេចឯងណាអាសែនសម្ដេចឯងមើលមីកាឌីនមើលងាយសម្ដេចឯងណាសម្ដេចឯងប្រាប់ហើយតថ្ងៃ31កុម្ភៈបានមានកូវីដហើយមីកាយួនឌីនឯងនេះមីអោវ៉ាឌីនហើយឯងទៅប្រាប់ថាប្រទេសមានអាសន្នកុំបានបងចិនជួយកុំបានមហាមិត្តចិនជួយអន្តរជាតិអត់មានអ្នកឃើញជួយមីគេបាញ់យកគេជួយអង្ការឆ្នាំ2020ដែលគេប្រើកូវីដទូទាំងប្រទេសណារាប់រយលានដុល្លារណាទៅដល់ណាហើយលុយហើយពេលដែលគេជួយលុយមកហ្នឹងអត់មានទប់ស្កាត់កូវីដទេព្រោះកូវីដអត់មានទេកម្ពុជា
កុំបានមានអាកូវីដញ៉ាណាពាក់ម៉ាក់ដេញចេញមិនយាយខ្លាខ្លាតែខ្លាចអាចខ្លាអេខ្លាខ្លាតែខ្លាចអាចខ្លាជួយគិតគ្នាផងហើយចុះឥឡូវមកធ្វើឯងក៏ប្រទេសមានអាសន្នរឿងអីអាសន្នរឿងអីជួយប្រាប់តិចមើលធ្វើដូចមែនតែនចឹងនេះអាសែនមើលមីកាឌីនមើលងាយឯងវាថាប្រទេសមានអាសន្នមានកូវីដឯងប្រាប់វាតិចមើលឈួតទេមីនេះអត់មានកូវីដទេថ្ងៃ31កុម្ភៈអត់មានណាស្អីនេះបងប្អូនមានចាំទេដល់ពេលអញ្ចឹងយកកូវីដចិញ្ចឹមកូវីដមកធ្វើនយោបាយហើយឲ្យបងប្អូននេះខ្មែរទាំងអស់គ្នាដឹងគុណចិនទៅនេះដូចកាលដែលអាយួនសម្លាប់ខ្មែរហើយណាឲ្យវាដោកអាវចូលមកជួយសង្គ្រោះខ្មែរអាហ្នឹងដូចគ្នានេះហើយសួរអាកូវីដនឹងអាណាអ្នកបង្កើតងាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកណាអាណាអ្នកបង្កើតហើយអានេះស្មើនឹងឃាតករសម្លាប់មនុស្សហើយមកធ្វើជួយសង្គ្រោះដោយអាយួនចឹងប្រទេសខ្មែរយេយុទ្ធសាស្ត្រដដែលសោះហើយឲ្យកងណែបងប្អូនគ្រួសារខ្មែរនឹងគុណបងចិនទៅកូវីដនឹងហើយចុះអាកូវីដនឹងកើតចេញពីអាគេបាញ់ណាអ្នកបង្កើតណាប្រទេសណាដែលអ្នកបង្កើតកូវីដនឹងអាគេបាញ់មីចោលគេបាញ់យកនេះណាមីគេយួនអញ្ចឹងស្មើនឹងថ្ងៃហ្នឹងមីយួនណាមីវ៉ាន់ឌិនស្មើនឹងថ្ងៃហ្នឹងប្រកាសឲ្យគ្រួសារខ្មែរនឹងចងកំហឹងដែលពួកមីគេយួនថ្ងៃដែលបានចូលមកសម្រាប់គ្រួសារខ្មែរអញហើយចូលមកសង្គ្រោះឲ្យមាន7មករាមាន17មេសាមាន2ធ្នូនេះណាឲ្យខ្មែរអញនឹងគុណនេះដូចគ្នាណាអូមីនេះយូសុកមកដាស់ស្មារតីឲ្យគ្រួសារខ្មែរអញដឹងច្បាស់ថាអាចិនអាយួននេះគឺឃាតករទាំងអស់អញ្ចឹងគួរដឹងគុណបែបណាហើយមែនទេបងប្អូនគួរដឹងគុណហើយមួយទៀតបង្កើតកូវីដមកសម្រាប់មនុស្សទូទាំងពិភពលោកសម្រាប់គ្រួសារខ្មែរអញហើយបានវ៉ាក់សាំងយកមកហ្នឹងយកលុយពីណាយកទៅទិញបន្លុយពីប្រទេសកម្ពុជាយកទិញហើយឲ្យដឹងគុណអាចិនចុះអាចិនដឹកមាសដឹករ៉ែដឹកអ្វីគ្រប់យ៉ាងពីប្រទេសអញយកទៅនេះអ្នកណាអ្នកអដឹងគុណឥឡូវត្រូវទៅទាពីអាណាមកវិញប្រៃឈើល្អមាសពេជ្រត្បូងដែលដឹកយកទៅចិនប្រមាត់ទាំងពីងសម័យអាស័យអនុសម័យអាប៉ោតប្រមាត់មនុស្សអាណាត្រូវដឹងគុណអាណាខ្លះប្រាប់មើលណែពាក្យរបស់ពួកថ្ងៃនេះណាមីក្ឌិនមីកាយួនមីអោវ៉ាន់ឌិនចដូនមួយអាសូណារ៉ូចដូនមួយអាអោមយន្តៀងអញ5ថ្ងៃឲ្យច្បាស់ប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរអញគ្មានថ្ងៃភ្លេចទេចាំទុកឲ្យច្បាស់ហើយអញហ៊ានស្បត់ណែនាងអញប្រាប់ឲ្យហើយប្រទេសចិត្តសមាតទន្លេចិត្តសមាតហើយត្រៀមខ្លួនទៅទន្លេនឹងសម្អាតមីអូនជាន់កប្រជាពលរដ្ឋអញកាន់តែខ្លាំងថែមទៀតដាក់សម្រាប់ឲ្យខ្លាំងនេះអាផែនការក្រោយមើលតាអាណាផុសក្រអត់អីស៊ីយកឡានទៅដឹកថាចតាលិស័កយកចាប់ឲ្យញាត់ឡានចាប់ញាត់ឡានយកឡើងឡានយកមកដាក់មកធ្វើឲ្យខ្លាំងតិចទៀតទៅអញគ្រប់ត្រចាំទុកឥឡូវពួកថ្ងៃវាទម្លាប់អញ្ចឹងពួកហែងណាអាសែនពួកហែងហ្នឹងទម្លាប់តែអញ្ចឹងបើគេនិយាយអត់ទាន់ធ្វើអញ្ចឹងហែងគិតថាអូវាមិនទាន់ធ្វើឯងព្រោះអីតែបើគិតថាគេអត់ធ្វើចុះហេតុអីក៏ប្រេសបើម្ល៉េះទូទាំងប្រទេសប្រេមកស្អាតអូខ្មើតាំងទូរាយម៉ងក៏ត្រូវត្រួតពិនិត្យដែរយ៉ាហើយប្រយ័ត្នប្រយែងធ្វើអីបើគិតថាអត់ទេប្រយ័ត្នប្រយែងម្ល៉េះកំភៃណាហើយអញផ្ដាំផ្ញើហើយផ្ដាំផ្ញើទៀតទន្លេមួយនេះត្រូវតែសម្អាតដែរចាំទុកគ្រាន់តែពេលលៀនណាមួយដែលពួកអ្នកឯងស្មានមិនដល់គ្រាន់តែចាំទុកតែប៉ុណ្្នឹងទៅបានហើយអូខេអូប្រឹងតិចទៀតថែមតិចទៀត
chọn thì tiết sầm lấp thì tiết a co thì tiết ở khăn thì tiết mơ hai miền nhẹ tha nhom cộng mình nhom na nhom mình ban trăm mua thế đại xa này admin nhom cọt áo ấy nè miền nhẹ cộng mình thanh ngay một cái cháu cho ông sọc kê ai men ơiหัวปวดในไอ้นั่งอายุอาเป็นเนื้อรู้เหมือนกัดพ้องตัวแต่เป็นงอไปมันนักเคยกัดงอจ้าเป็นน้ำมินจีบัดนั่นไม่ก็มินคัวกัดพ้องสำหรับขยมมาเป็นงอไปขยมมัดคว้าเลยผัวแต่งอไปวิโซ่ไนแต่สำคัญขยมเนื้อรู้ขยมเทยคลาขยมเถอเทยคลามันประกอบทันในไอ้นั่นขนมสระนั่งอ่ะเมียนจะอังเจ้าเนื้อเลอเท่เนื้อเลอใดเท่ผัวว่าไงตักใดสกไม้ว่าไงนั่งchẳng đại con nó lên đây không ai luôn này nó chẳng ai muốn chẳng ai chân đây hãy ôm nó lên tại sao ta khua này anh on kiêng sẵn chăng cất bên nó luôn đi on miên vô khua mà cất thả thử cất mách đầm bay chia đầm bay ở nào con trai luôn ai nhỉ ban trăm tại pra sầm đây chào chẳng khi nhom slap tới chào nơi na chào tới vừa tặng ngoặt tới sâu này sầm khăn nhom nơi luôn khi nhom thuê ban khla nè khi ông thôi bán khá là đam bay con trai trong non cào đam bay protest rồi bọc nhom men đôi pua mi ọt khu anh đấy bên nó rùm cái đại đường không ai ngọt bát ai mày về đang ngọt từ nó mày của anh đang mình nhiên nó cái mình cụ dần thật đó hay mà sân chia khi ông ngọt từ cho ăn sọc kê ban này anh sẽ đại bây giờ máu đó để bà tha sẽ đại sẽ đại cho ăn mình lạc cái na đại bên ngọt chào nơi Philippines nè thế bà tha sẽ đại làm bây giờ mà ở nó chỉ hơn họ bây giờ Philippines tới ở đây thế mình là cái nào đây thay thế phụ ngọt hay ăn khoa này sầm khăn luôn á thật khoa bên ngọt cái chân thầm là chờ ra buôn này anh cứ on chứ cái tậpไปđường nè mình bảo con thằng khăn là họ đây nè mơ mi cái pan mơ đây mi cái thằng bị ngọt vậy lôi vòn liên nè lôi vòn cao liên á đây khộp cả lại miệng bịch sót luôn sót tiền tai mơ thở ngó vào plate liêm chô anh đang xì chô đằng na thật luôn anh mà hà đi tham đâu tham ta hỏi plơ từ ai xì chô ta mà sai anh phải chô tới chả bạn sang trần ta cana đâu tham á hỏi phải chô là mê rôn tới bia mình ngọt mình ra từ cam ngọt hai bóng phone cất mơ tiền lôi vòn cao liền đặt luôn phóng á thôi chia ba chẳng ngữ sẽ đây lôi tham mi cặp hàn nâng nè bà đồ nơi Singapore cứ sam sớm mơn rồi là tai bà đồ nơi bà tê hẳn đi á ta đọc mơn rồi là thì nè chăng sọc chất từ đồ nơi bà tê hẳn đi ai ta đọc mơn rồi là lôi vòn liên á hai sọc chất ngọt chẳng ta ngọt bây giờ lại chẳng ta bị ngọt bị phơ bị thử đôi lần ngon mà lấy lần ngon chả na ca đây xâm lập với chia bò ruột lom đây với chia bò ruột chỉ chọn với chia bò ruột nắng một cái ná đó về thầm tay đầm bay chỉ bất luôn ai luôn lôi vọt cào liên á hỏi chỉ chuẩn ho tư á về đây nè về chả vạ sang hỏi đó miền ná chả vạ sang hỏi đó bị thực tụng đó chua chuẩn ho đặt tay nó miền chỉ chuẩn ho thâu mấy na chỉ chuẩn ho tôi đòn chân tới thôi mà đã chỉ lừa ca vì bên này dương lang từ lừa ca tới cứ oxygen bị cắt thôi vì đôi nơi khổ mẹ na bên này dương nơi khổ vì cùng niên phải đấy vì là cả nặng 12 ta cho là ca vì oxygen vì thề đặc biệt miền lôi qua cao liên thôi ôi anh thật sao ơi mình gặp hà này ngồi bao giờ là tờ hóng từ chùa anh chôn họ cái tối mùi đặt tên đĩa hai mình ngó hai thầm Singapore cái do sam chấm mơn đồn la chi ba sẽ đây lôi lôi qua cao liền đỏ màu với đã tẹt luôn ấy mình kê mình dọc đặt phong cái sốc chất đã tẹt rồi bỏ câu nè tẹt tôi rồi bỏ câu nào phun một cái ai đông cái miền vô ta đặt nó phun một cái nào mày đại khó anh ta mới gặp han ngoa môi em phun mi gặp phun mi ấy nó ngố phun mi dùng tiêu hành hỏi nó ai đo môi dùng luôn nó phải bạc đây bà trướng hỏi môi uất đấy mi cái đen uất sao ta vạ sang chân một cái này viu miên cầm rát tép vào nó
nè bạn sang chân vì miên cổng rật trăm sắp tư 50% តែប៉ុណ្ណោះប៉ុន្តែវាប្រសើរជាងអត់ចាបានជាលោកប្រធានគាត់ត្រូវតម្រូវឲ្យប្រជាពលរដ្ឋព្រោះគ្មានជំរឿសទេព្រោះពួកថ្ងៃហែងវាអត់បានគិតពីអាយុជីវិតប្រជាពលរដ្ឋណាហើយមកធ្វើឯងណាកុំបានសម្ដេចឃើញទេសម្ដេចទៅទិញវ៉ាក់សាំងយកមកចាក់ឲ្យប្រជាពលរដ្ឋខ្វាយខ្វល់ហើយបានវ៉ាក់សាំងមហាមិត្តចិនលក់ឲ្យទៀតក្រៅពីមហាមិត្តចិនលក់ឲ្យមហាវ៉ាក់សាំងរបស់មហាមិត្តចិនបកែបកែឃើញហ្នឹងមីកផានងាប់មួយឡើងចងងចូលហើយចុះបើវ៉ាក់សាំងចិនបកែអញ្ចឹងចុះអាសែនមិនក៏អត់ចាក់វ៉ាក់សាំងចិនណាឆ្ងល់ដែរអាសែនណាណែបើហើយចាក់វ៉ាក់សាំងចិនប្រហែលជាបកែមែនទេមែនទេអាសែនអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទេណាបងប្អូនព្រោះអីមនុស្សវាមានជំងឺប្រចាំកាយអញ្ចឹងមនុស្សដែលមានជំងឺប្រចាំកាយដែលហ៊ានចាក់វ៉ាក់សាំងគឺស្មើចាក់មេរោគគឺចាក់ទៅគឺសម្លាប់ខ្លួនតែម្ដងការសំដែងថតឲ្យមើលឃើញចាក់នៅអត់មានចាក់ទេពេទ្យក៏ថាអាហ្នឹងសិតតែពួកអាគេហៅថា blue shot ទេ blue shot ដែលតាមផ្ដាសាយតាមអីទេអត់បានចាក់អាកូវីដទេបង្ហាញតែដបទេដបនៅពីមុខបង្ហាញអញ្ចឹងទេចុះអ្នកណាទៅត្រួតពិនិត្យតែក្នុងដបអ្នកណាទៅត្រួតពិនិត្យសារ៉ាងបើពេទ្យទាំងអស់ហ្នឹងក៏ថាតឹងកូនអាសែនតឹងអាសែនអត់បានចាក់វ៉ាក់សាំងទេណាពួកហ្នឹងមកគេចាក់អាវ៉ាក់សាំងពិសេសទិញនៅលើអន្តរជាតិហើយគេចាក់គ្រួសារគេតាមផ្ទះអស់គេអត់មកចាក់អាហ្នឹងគ្រាន់តែសម្ដែងទេយកតែអាដបខ្លែងបន្លំធ្វើតែអាដបវ៉ាក់សាំងនឹងមកហើយថានេះឆ្នាំនឹងវ៉ាក់សាំងតាមពិតអាហ្នឹងព្លូសតតាអាឆ្នាំផ្ដាសាយតាគ្រាន់តែឲ្យចុះអាសែនបកែខ្លែងចឹងមកអាចិនបកែខ្លែងហើយគ្រាន់តែនេះអាចិនណាហែងផលិតវ៉ាក់សាំងនឹងហើយហែងយកអាដបតទេហ្នឹងណាដាក់មក100 200មកដាក់មកសម្រាប់ឲ្យអញបង្ហាញថានេះក្រុមមន្ត្រីអញមេក្រុមដូចជាអាគួរចម្រើនដូចជាអាទាបាញ់អីអត់មានចាក់វ៉ាក់សាំងរបស់អាចិនហ្នឹងទេអូយល្បិចអន់នៅលើគោកមានណារបាយការណ៍ចេញមកគេថាពួកនឹងគេមិនដែរចាក់វ៉ាក់សាំងហ្នឹងទេអានេះគ្រាន់សម្ដែងទេ blue shot ហ្នឹងពួកអាមេធំនឹងចាប់ blue shot ទេគ្រាន់តែដបនឹងដបកូវីដប៉ុន្តែសបកដបទេតែអាវ៉ាក់សាំងដែលចាក់ហ្នឹងគឺ blue shot ទៅណាំប្រសាយហ្នឹងហើយខំអួតកូនរបស់ខ្ញុំចាក់វ៉ាក់សាំងចិនអញចង់ឲ្យអាចពេទ្យប្រចាំកាយខ្លួនឯងជប៉ុនមួយចិនមួយសិង្ហបុរីមួយណាពេទ្យជប៉ុនហើយនឹងពេទ្យសិង្ហបុរីអាសែនឲ្យព្យាបាលឲ្យថ្នាំមកលេបអីអាសែនលេបតែបើសិនជាអាពេទ្យចិនឲ្យហែងត្រួតពិនិត្យតែបើរឿងចាក់ថ្នាំលេបថ្នាំអីអាសែន no អត់គ្រាន់តែថាយកមកដើម្បីឲ្យអាចិនស្ងប់ចិត្តថាអាសែនទទួលការព្យាបាលពីអាចិនទេតែ no អត់មានទេមែនទេសែនហើយចុះហើយខំប្រឹងឲ្យមីគ្រីនសែនដួតក្តែងសិនវ៉ាក់សាំងចិនបកាយហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះប្រមាថដល់អាមេរិកទៀតអីយយប្រមាថអាមេរិកប្រមាថអន្តរជាតិទៀតណាមែនទេញាប់ហើយលយយ៉ាងនេះអីព័ត៌មានហ្នឹងច្រើនមិនម៉ោងឡើងអូយឡើង2ម៉ោងហើយអូយច្រើនមែនបងប្អូននេះអូខេអស់ហើយអូផ្លេចមួយទៀតសម័យខ្ញុំលើកថាអាសែនថ្ងៃទី30ខែមេសាមិនកម្មវិធីបន់ជាតិបន់ច្រត់ព្រះនង្គ័លមែនទេដល់ពេលពីសម័យមុនមានបន់ច្រត់ព្រះនង្គ័លរាល់ឆ្នាំមែនទេព្រោះអាហ្នឹងគឺជាបន់ជាតិរបស់ខ្មែរតាំងពីដើមមកព្រោះខ្មែរយើងគឺអាស្រ័យផលកសិកម្មច្រើនដល់ទៅ70%ដល់ពេលឥឡូវនេះច្រត់ព្រះកូវីដម្ដងណាសែនណាណែបងប្អូនណាឥឡូវយើងច្រត់ព្រះកូវីដកាលពីសម័យមុនគឺយើងច្រត់ព្រះនង្គ័លព្រោះយើងមានដីធ្វើកសិកម្មណាយើងរស់ដោយការកសិកម្មឥឡូវនេះសម័យដីចូលកន្ធោមានរិទ្ធនេះណាក៏សម័យអធកាយកូវីដនេះណាគឺយើងច្រត់ព្រះកូវីដឥឡូវហ្នឹងដល់ដំណាក់កាលច្រត់ព្រះកូវីដណាសែនណាអូឥឡូវច្រត់ព្រះកូវីដម្ដងចុះធម្មតាសម័យមុនច្រត់ព្រះនង្គ័លគឺយើងមើលពីប្រផ្នូលនៃការដែលតើកសិផលអីបានល្អស្ដែកពោតល្ងអីចឹងទៅណាស្រូវអីចឹងទៅដល់ឥឡូវនេះកសិផលដែលល្អនៅក្នុងប្រទេសកម្ពុជាកូវីដអញ្ចឹង
ច្រត់ព្រះកូវីដច្រត់ព្រះកូវីដអូយបានផលណាបងប្អូនអូយថាផលនោះគ្មានកោអូប៉ារ៉េតណាណាមិនបាច់កោអូប៉ារ៉េតណាមកសោយទេអាកូវីដហ្នឹងណាតែសម្ដេចគាត់ច្រត់ហ្នឹងអូយឡើងបបោហោហៀណាសម្ដេចណោះអាសែនណាអូយច្រត់ព្រះកូវីដអូខេអស់ហើយចូលវគ្គផ្សេងណាបងប្អូនណានៅស្ដាប់បានអូខេអ្នកណាមិននៅអត់ជួយចុះណាព្រោះខ្ញុំមករួញឯងព្រោះអីម៉ោងច្រើនហើយខ្ញុំឃើញបងប្អូនយើងនៅខាងកាណាដាហើយខាងណាខ្លះទេហើយលុយគ្នាជួយអាម៉ោចសារ៉ាត់មែនទេអាម៉ោចសារ៉ាត់គេជាប់ឃុំកូវីដដល់រដូវកាលកូវីដអូយកំសត់ណាហើយអាម៉ោចសារ៉ាត់អតីតគឺជាមនុស្សនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនបញ្ជាណាដើមឡើយអាម៉ោចសារ៉ាត់គឺនៅក្នុងគណៈបកប្រជាជនជាមនុស្សរបស់គណៈបកប្រជាជនក្រោយមកបង្កើតអង្គការសង្គមស៊ីវិលបានចាប់ដៃគូបោះដៃគេហៅថាទំនាក់ទំនងដោយដឹងថាពេលដែរអ្នកស្រី Angelina នឹងចូលទៅទិញឬក៏ជួយដល់កម្ពុជានៅក្នុងការអភិរក្សព្រៃអភិរក្សសត្វព្រៃណាក៏បានតាក់ទងគ្នាតាមលក្ខណៈប្រព័ន្ធអង្គការធម្មតាអន្តរជាតិគេជួយទៅគឺជួយជាលក្ខណៈអង្គការក្រោយមកបានធ្វើគម្រោងយកលុយ Angelina យ៉ាងច្រើនរហូតដល់ពេលដែរដឹងថាយកលុយមកអត់បានធ្វើកិច្ចការទេគឺយកលុយមកទៅធ្វើផ្ទះទិញដីធ្វើផ្ទះណាទិញដីធ្វើផ្ទះហើយទិញឡានទិញអីជិះក្រឹកក្រែងមិនតែប៉ុណ្ណោះទេធ្វើផ្ទះហ្នឹងអត់ឲ្យលុយឈ្នួលជាងទៀតរហូតដល់ជាងចងកសម្រាប់ខ្លួនដែរនៅបាត់ដំបងណាអាហ្នឹងហើយមិនតែប៉ុណ្ណោះទៀតក្រោយមកពាក់ព័ន្ធដោយសារដឹងថាបងអ្នកតារា Hollywood Angelina Jolie គាត់ស្រឡាញ់កូនក្មេងចង់បានកូនក្មេងខ្មែរយកទៅចិញ្ចឹមម៉ោងសារ៉ាត់នេះបានយកកូនប្រពន្ធចុងរបស់វាព្រោះអានេះស្រីដូចនិយាយហៅថាស្រីគៀនឹងជើងណាយកកូនស្រីប្រពន្ធចុងរបស់វាយកទៅដាក់នៅក្នុងអង្គការក្មេងកំព្រាដែលសោកប៉ាន់លុយឲ្យទៅអង្គការក្មេងកំព្រាចំនួន$20,000ដើម្បីបានអាម៉ាដុកនឹងទៅ Angelina ដើម្បីតាក់ទងដោយសារតែ Angelina គាត់មាននិស្ស័យជាមួយនឹងអាម៉ាដុកហ្នឹងទើបបានគាត់ខ្ជិលតតាំងក្តីក្តាំជាមួយនឹងអាម៉ោចសារ៉ាត់ព្រោះអាម៉ោចសារ៉ាត់បានរួមដៃគ្នាជាមួយនឹងអាតឡាការខេត្តបាត់ដំបងធ្វើស៊ី Angelina រឿងនេះហ่ะអតីតកាលហើយសារព័ត៌មានរបស់អង់គ្លេសក៏គេចុះដែរណាក្រោយមកទៀតក៏រសាយរឿងហ្នឹងក្រោយមកដល់វគ្គពួកអាតឡាការខេត្តបាត់ដំបងដែលជាក្រុមរបស់គណៈបព្វជិជនចាប់ផ្ដើមធ្វើកស៊ីអាម៉ោចសារ៉ាត់ម្ដងធ្វើកស៊ីអាម៉ោចសារ៉ាត់រហូតឡើងអស់ពីខ្លួនប៉ុន្តែគេនៅតែជឿថាអាម៉ោចសារ៉ាត់អត់ក្រហើយនៅមានទៀតទាំងដែរអាម៉ោចសារ៉ាត់អស់អាលេងព្រោះអីវាមានស្រីមានញីច្រើនវាមានលុយវាមានស្រីគៀនឹងជើងមីខ្លះមានប្តីហើយទៅសហ័យស្មន់ជាមួយដោយជាមីឡាញ់ថាវរីស្ត្រីឆ្នើមរបស់លោកជំទាវមួយសុខួរអញ្ចឹងប្តីនៅចងោមានប្តីនៅចងោកូននៅចងោអត់លែងគ្នាទេផើមបានអាកូនក្រោយបានមួយឆ្នាំដើរតោងដៃជាមួយអាម៉ោចសារ៉ាត់រហូតណែឡើងមកដល់ហ្វីលីពីនហ្នឹងរហូតមកដល់ហ្វីលីពីនហើយដែលថ្ងៃដែលមកហ្វីលីពីនហ្នឹងគ្នា9នាក់ណា9នាក់ទាំងអាម៉ោចសារ៉ាត់ដែលនាំមកហ្វីលីពីនមិនតែប៉ុណ្ណោះពេលដែលក្រុមយកក្រុមនឹងមកហើយធ្វើបាបគេដែលអ្នកដែលគ្នាអត់លុយគ្នាអត់មានបពពួកជាមួយអត់ឲ្យគ្នាស៊ីបាយជាមួយឯងមីឡាញ់ថាវរីស្រីរបស់អាម៉ោចសារ៉ាត់ដែលជាស្ត្រីឆ្នើមដែលជាមេឃុំនៅរិស័យក្រៅកណាដែលជាស្ត្រីឆ្នើមរបស់លោកជំទាវមួយសុខួរហ្នឹងមកដល់ហ្វីលីពីនហ្នឹងធ្វើបាបពូភ្លាវភ្លើនណាធ្វើបាបឥឡូវនេះវាចូលមួយគេបានពេលត្រឡប់ទៅវិញនឹងគ្នាអស់ចិត្តឥឡូវចូលមួយគេណា
xì bay đam bay xì hơi á ngoan khi trên cái hơi dốc năng bài á liên dốc tại lẽ chặt sao tốt được không có tốt ắt hơi cái dốc năng đam bay xì ấy năng á là họ cả nông nhom phong ta sẽ trai nam lẽ năng bài mình chạm ấy năng con trai luôn chấm tiêu mua giật hua là họ đã buộc không năng mua chấm luôn đại khi bài khi mau có tốt rồi bỏ buộc nhom không nhom buồn nè đấy hai nhom pra hay thà bỏ mình ấy nhá mà nhầm là họ đã buộc quát nè đại quát răng kêu nó quát mà nữ mỗi cái tôm nhóm là họ đã khỏi máu quát non kia thật lọt tư sọc mai với nhỉ đấy năng straight nào mà bỏ luôn chụp tiêu mua giật hua mình lanh sao vào đi đại chia mê không được say crowd đại chia cả hai nó bỏ mau chả rắn đó ạ đường năng mùi mình tay vẫn nó mau cái này là bậy ấy mau đầm bay thơ phai là ca đầm bay thơ phai là cá trong miên cổng rô nó đầm bay thơ là bạch riệp cái hai ta cái chơi riệp phao sò lá bị chạy tam cái buôn ăn cá riệp cái buôn đầm bay tiền lùi ca na thơ phai là ca tới đầm bay mưa là thằng này ô bà hai cái thử hai sản cầm một chôn đứa con mê không trai sản cầm nó ao lao mau Philippines nó lại ban mà rồi pi rồi nè nè đầm bay ai ban mà rồi pi rồi nè tới thôi bản chi đầm bay sao lôi tới cả nặng cam mà ca si ăn opoi cái tầm lẹ lôi chia lại cả nặng hai ta nó lại thua đôi chia cái thấu cái điệp chom thôi cái cất cu con trai na nắng còi bàn tay ban để dây pe đại choppy riêng Angelina pe đại bị trôi mau sực ruột chia tập bóng tẹt tông tam để ai ở đóng so chẳng để còi mau ai đóng so chẳng để ban nom mau chuột môi nâng lâu tổng tiêu có nút cái hai thằng lục so ai đóng so chẳng để chỉ cầm bẫy chỉ lòng phao cái nè ban non cái chặt sai phù nó biết bạc cài cái hai thằng Asari app off em mà cái play ấy bàn tay bên nâng cho chất app off hay nâng cái hai thằng chặt sai bàn tay bên nơi chả đặc biệt mùi tiết cứ chả lao nói ra đó về đây bên tôi bạn cái này này nhưng chặt trong chấm nói chắc cứ biết chả lao cái này nó mùi cho ra nói ra cho mà thưa cách càng như sắp tại lan krơ đỏ về đây luôn chấm tiêu nó ao đầm lạnh căn mau sợ rát bằng cao không bia vô cua nè nó không cả đáp bạc chỉ chôn vô mà căn tôi này tí này không khai bắt đâm bong ở bẩn tia miên chay ở đó miên chay bong bay cầm lăng nè to su nơi khai bẩn tia miên chay bắt đâm bong ở đó miên chay đại chỉ nè sống cua chiết chẳng nghĩ tháng nè nơi không cả đáp bạc xong đèn si chăng nè cầm tay kê bong bay kê hai lô chấm tiêu nó có quam trâu đây cày một tiếng nè về đây bắt chăn pi pon đập lòng pa á kê mà điệp trongประเทศคณะกรรมการจำพวกใกล้มาดมบอนให้เกมีนมองออนในใกล้ประเทศได้เจือครองช่วยแกให้แต่ช่วยสำหรับกดโกงนะอุติฮอเนี่ยนะในแขกประเทศเมียนหลบปูเหมือนเนี้ยได้กวาดเจือครองกลางเงี้ยในใครบางทีเมียนใจกวาดในใกล้ประเทศนั่นทอมนะเป็นเจ้าไปสกัดกั้มเกเธอเกเผียไปแล้วเจ้าไปสกัดกั้มแต่การตัดซาแต่การไอจังเต้กวาดช่วยเต้nhập xem người trong môi kia hãy lôi chuối tao tai bông ôn năng tê lôi đại kia chuối tao bị cày bật tết giang và man ớt miên ban đòn đây sẽ cầm chuẩn đề hai mình tai phần nó bây giờ bông bay kia nè thua bật bật con nè cái to sú bật bật con đại đua là hơi cái xong thật cái nơi này bàn tay đời xa cái đây sẽ lánh cái to su dù hói cho mỗi lúc thiên shop đã xì nè tớp kê không prăng to su nơi tai canh rồi nè con tay mà dạ cày để trong bọ cạp đi nè rồi bay ca rồi bom nè đằng nơi bẩn thi miền cháy nè khai ban làm bom nè đo miền cháy á nhau mà oi lăng này nốc anh này đấy hai oi tầm miền cam bị thi ấy u thì ho tháng này sẽ cam mà chun mưa tháo cái thơ si brand nơi khung sừng cạn nơi khung khai bia nó miền sẽ cam mà chun na chư đại chưa không bia thật cái chư chẳng á bao bia thọt ban chẳng bị thơ chưa sầm ná từ sông lôi nơi khé bật tê bạc cài na thơ phai là ca sông lôi nơi khé bật tê đó bọ bom ôn không ai nơi cài bật tê đại tẹt tông cái ban squat tam để dẹp và quan lục chừng tiêu được anh dọc thay dọc mà chui kê tai ở đây ban đó đây kê tê đời xa tại cái chết thơ cam bị thi ôi ta say tích na sông lôi đa sông kê thôi đôi ôi cầm sọt na thôi đôi ai nâng nhặt tuột khó trời nè mơ sai co mơ chiên mơ tiệp mơ làm thôi đó xua tha bà sân chia viết chia một nút trăng trăng pe đại viết cho nó không có chết viết là ham thế bữa si bị phi thơ co với si ở hai pe đại cho mà sự crush chết cướp crong đầm non
cái lạnh khăn non luôn chụp tiêu mua hùa thằng anh nè đa của mô lôi cài của tê nó sẽ là cổng rô ngô thư phai là ca hai bạc khô sna chen hai bà sray bình bà pôn là na có đau áo tại vì trong si cái si ban tầng tai nâng mau pin mình sray ở sạch ở nâng đây nè hai cho ban vui trên cái Milan thì thay vậy nè nè bên ta Canada nó có mấy tờ rồi thế xong Milan thay vậy bà mán mơn ba nè nè đọc luôn là mọi mũi chứ hai từ đó Canada hai á đào bọc ra kì chụp khùng có ai có on mình lấy hả sao đã ai ở đom vẹp kê sao đã ai ở đom nè đào bọc ra kì đào xong lùi kì chụp khùng cầu vịt ngọt ảnh nhá hai lùi chùm tiêu anh con trai lùi chùm tiêu anh thao đó không rất nắng đào tờ ná đào bảo mô xong lùi kì là hồn mỏng à hai lùi chùm tiêu và pan nâng hai ăn con tiết này bỏ số bay và pan nâng hai nữa ở mang tiếp bắt tay từ xa đấy đại miền nhẹ đại mau pin nhẹ chui nâng quạt ở chợ lọ đấy nè nâng chất kê nè tạm đấng á từ đó căn là đá miền pua sẽ đi trong ban một mòn biết được cái hai ta bạc cái không cá trôi lùi chẳng taเอาcái tháo sai luôn chúng tiêu á khó là cho từ phim từ bỏng bay không kê nơi Canada plek hai từ hai hua thôn sen hai hua làm bị chết đại kê khoản đại kê cái đó cái áp cho rùm chia cảnh chọc cho môi nâng xì ăn o phi o pe đại không bong làm bị chết không thôn sen nè chú bảo chun và man nè nâng kê xong lôi bong bong nơi Canada đầm bay chui mau khang nhom phong chui từ bong bong Polaco nơi Thái phong chui từ đó sẽ cam mà chun phía luôn nơi bờ tây Thái phong vì hai hua kê vì đào cháu kê vì lập qua kê tha kê nó đào xong lôi xong ai ở nam bằng bay cầm lăng xong tôi chết đào vì ai ở đó mà thôi là ai ở đó mà lấy lăng ai ở đó mà anh mình đất hả xong lôi kê đây taxi cho môi bà quân câu vi là ôi cái ô bà thom làm bình tặc bình đầy á bao pra kê khúc sọc bạch giang thơ là bạch ná đập bay ban chùm nuôi hơi đam pia mùi tiết ai ở đom nơi cài bật tên môi chùm nốt này từ đó cài bật tên này class ban sẽ chia thái á này class ban sẽ chia thật luôn nơi hai cho sao mà tập phim mấy thôi đó ai ở đom mấy nè họ lên thì tuyệt bán tết trong từ sao bông công sập phia vậy tam trăng mà bông công sập phia môi trong từ sao của anh nè bọn anh sắp chết thơ ca nghe đâm bay luôn ai khơi nhỉ nè cua xa con con mà tôi bay chỉ ta con quạt cho cho mới nó xì bị phi mé nè tay ta con mà ăn ban bằng plan ấy sự chia đấy nè vậy ai ha hai đồng này tôi nè ti câu đầu bóc con mà con mò ra con sập phia mẹ mau ban đời xa đấy ban đời xa ca to su không sống công chết luôn ai nè nè mưa lại cho ba nè hai buồn này ai nhỉ thôi đó nặng đắc nó mà nè khla ha từ lên casino xong rồi cái đài á hai khla đà ra khla tầm ban thành chiết á bàn bò bàn được không có cái đặc mề kề từ casino á ơi hai sở đi chẳng hai ai kia hẳn á ai kia chui lôi chồng nay sự cam mà chôn co là hay là ha mà pe đại kê chui tới sắt tại tha kê nó nè sắt tại kê nó xây chèn cho nó bằng cá lọc bách đầm bay sông lôi nè khai bật đi dâu chua kê tập ra dâu chua nè đi tháo nè đi ở nơi cặp bông tả son không sông chèn phong chui nè man khla xua mơ là mau giờ đặt chui nè na man khla nè lúc chúng tiêu ai đi ai con trai đào bao kê ọt chọn chê hỏi chắc là lúc chúng tiêu không mắc kế đi lúc chúng tiêu ai mình bao kê thế còn tay con trai lúc chúng tiêu ai đào bao pra kê chẳng vì một món lúc chúng tiêu ai đái ná ọt chứ không mắc kế đi nè hỏi môn tới Canada nè mau giờ đặt nơi Thái mau giờ đặt tranh châu sọc không ai hỏi mà thơ ai nhôi CPP tam cha bắt ban này cho sọc không ai ban hãy sọc bót ôi cả lạp lan ở ngọt nơi Canada tầng cua xa ai ngồi mau giờ đặt ba hãy nhà ban cho đây không ai pe đại nơi Thái á nè ngọt ơi mau giờ đặt anh miếng ca bà lại trai hãy tranh châu sọc không ai bằng man đô tầng óc thế này
anh phép hãy ngồi cho ba hai bao pra từ đó Canada từ cái câu Canada từ crom crom đâm bay crom tay từ xa đấy crom nhẹ thơ càng như CNOPO phối khai trong ban năm này nhở sao được xử trong ban năm này trò lôi đài nó hai phút các bạn cái này thử bạc cái ở chỗ room cho mùi ó bây giờ nó xa rồi nè ôi nè khla mình nấu ha đài cái chui đôi tắc chật á cái ắt bạch chầm nó nè thọt nè ôi bán nè bong đi thọt bong đi chui pi pon Canada đó CNOPO à nè có tới thử ban năm nay sẽ trai em mùi ấy nè ôi bong ắt sợ mà chạm bánh mùi ní là Canada chui pram pon $, Canada nè có tới thử thơ mấy hộ cả lại nè khăn oi mùi ấy nè nè lúc chùm tiêu mày nè giờ cái tay do ta chấm hai luôn chấm tiêu mua sạc hua nó câu bảo mô lôi ban đây mày nè là phụ ấy Canada ban chấm hai tới nè về đẹp lạc đồ ban phụ Việt đăng cho bác na chúng cứ chết thử từ căn nó không từ căn việc trong pra mùi tiết nhẹ đại lực lang thạc nhôm hay ấy có chia diêm cầm chặt phụ ở này nhôm pra tháp sòng cua chết tiêm từ đất non bỏ tê chẳng tục ai phụ áp bốc ở lối đi Việt tao cầm tê sòng cua chết được không một tê mày nè tao cầm tay phải tê chết bằng to tiết bịa sai mày đấy nhom trâu tay sòng áp bùa dương trâu thiên trôi tao đất nóm bỏ tê chết dương ắt ai đa tan cầm tôi khắp bên rồi bác à sai nè pram nè Canada miền nhom nè ai công sòng không nhom mình men chỉ mấy bãi bắn tay nhom pra tao mót đấy hai nè anh thì ngon mấy nè anh năm nay thông trong ngàyខ្ញុំធ្វើជាបរិវត្តសាមញ្ញតាមិនខ្លាចមាត់ខ្ញុំនិយាយមកណាអ្នកនយោបាយត្រឹមត្រូវខ្លាចអីគេរីគុណពេលណាអ្នកឯងជាអ្នកនយោបាយត្រឹមត្រូវខ្លាចអីគេរីគុណមើលលោកប្រធានដែលខ្លាចអ្នកណារីគុណទេមើលលោកប្រធានមើលតើលោកប្រធានអ្នកណារីគុណខ្លះសួរមើលហើយមិនលោកប្រធានមានស្អីអត់ហើយចុះអ្នកឯងនឹងក៏ឆាប់ម្ល៉េះណាព្រោកម៉ែឆាប់ស្អីម្ល៉េះរីគុណតែប៉ុណ្្នឹងស្អីងោងហើយដល់ពេលខ្លាចស្អីបញ្ចេញឆ្កែមកការពារមុខមាត់ចាំបាច់ណែបើសិនជាស្អាតស្អំក៏បាច់ការពារមុខមាត់ធ្វើអីវាសតមិនខ្លាចភ្លើងទេណាធំមាត់មីស្រីមាត់អត់កម្រើកសាមញ្ញមនុស្សប្រជាពលរដ្ឋសាមញ្ញធម្មតាទៅខ្លាចធ្វើអីមែនទេមកសារ៉ាងាប់ហ่าម៉េច stress ហ่ะនៅស្រុកខ្មែរស៊ីចុកបានច្រើនណាហើយមើលមិនតែប៉ុណ្ណោះទេរួមដៃគ្នាបខូចសិតតែអូក្រុមការថ្ងៃ9វិច្ឆិកាណាលើកឡើងបន្តិចទៀតចុះមានអាខ្លះមិនខ្លះយកលុយទៅស៊ីចាយហើយអត់មានខ្ទង់ចំណាយចោលថោបងរស្មីគេបកគលលុយឲ្យរាប់ពាន់ម៉ឺនដុល្លារឲ្យជួលឡានដឹកពលករកម្មករឲ្យលុយទៅហើយអត់មានឃើញដឹកពលករកម្មករមិនតែប៉ុណ្ណោះมีกับมอมจานตักในแคดบ้านละมองมวยมีกับมอมจานตักนะมีมันช่วยปรับมองปอนขมายในใกล้ปรับเต้ได้จีมันจัดจมนุ้ยจีจานปรับเกทาบองแหละสมัยบ้านลอยประมวลไปจิกาตึกบ้านเตี้ยจั่วบ้านเตี้ยสำหรับจั่วลอยเกยกลอยในสองขมายติดมีกับมอมจานตักไงนี่ติเตียดไงบอกlà ba cây nơi Thái họ ngay mi cầm bóng trắng tặng là khách bắt đầm bong xây là bó a sắm bô đây chỉ không là bó a mà nô tết mi mình chơi chơi mẹ đấy mày tay mi cầm bóng trắng tắc bóng bóng con mi cầm bóng trắng tắc khách bắt đầm bong đấy đó à lỡ mà nơi Thái à lại nơi Thái mi cầm bóng trắng tắc anh tiết na mà hai nhảy xây cầm bóng sang một ngày khôi chương sọc phăng tại tiết anh vậy mình tên mong á bong bóng nơi thấy ở score lên mình còn bóng trận tắc bài score là bà nhom phải tham mi mình chơi chơi bong bóng score này nơi thầy bong bóng nơi thầy đằng ngày ná mi còn bóng trận tắc mình chơi chơi à ngày buồn bây giờ cá nào dương chung kia dương cơ thảo chương tổng hòa ban chung kia chân dương nặc kia na ao đồng lại kia sạc cái lực lang ta nhom đắp tam mê yên ô mê yên ôi cái con trai này nhom đắp tam mê yên nhom mình men nhom admin pe là chơi chơi chứ
ya mình lạ cả na cầm tổ là cồn mai nè ai nắng sắt đập po mình chvai chvai hai em chẳng ní ấy sắt po